के सनदुमी हासिल कुरानी अदमी खोम दरबार की वेस एम मती दर्जा का फास वेगिंग 10वें वा डॉक्टरों खनत दरबारों खं अफाहा कोल्वे अदे राज्य का डॉक्टर खं अकियावाद मुमिया ननी धर्मवंत हॉस्पिटल का अदे कमु मेदु के मी 10वें के रस्मियात में खास वे के मैदानी डॉक्टर खं अकियावागे 10वें वा दरबारों मेदु के मी रस्मियात का 10वें कुरियत दातीवे अदे दरबारुन्ना 10वें के सनद हवाल को दिवानिविस दिव्य राज्य के रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज अदगो मेगतो मी मादम बलालारु का मेवानी अमी रस्मियाता और बोड़ा और फुरी हमिया तैयारफा एगतो 10वें वा दरबारुन के इतुरु बेदन वेरिना अदि दौलत के वजीरुम मिस अदि कौमी यूनिवर्सिटी के वेरिना मुवज़्ज़फ़ुम मिस मी रस्मियात का बैरबड़ा करनवा अदे कौमी यूनिवर्सिटी एक ही दायरत सर्टिफिकेट लेवल पेशिंग PhD या हमें एक ही प्रोग्राम तदनी आहिंगमु अदि मी राज्य का एम गिना दायरबर माती तालीम हासिल कुमटका केवमुंदा यूनिवर्सिटी नोता इंस्टीट्यूशन कमिस हम फाहा खुलवे राज्य बेनुवा एक ही दायरा तक मी बिना कुन्या कौमी यूनिवर्सिटी वरा मुहिम दौरे अदा कुरम केंद्र मगतुन राज्य के एक ही दायरा तक व्यापारिया इक्तसोदा इज्तिमाई अदि सिखी दायरा फदा मुहिम दायरा तक मी बिना कुरम करना दायरा बिना कुरम का कौमी यूनिवर्सिटी गननी कौमी दौरे अदा कुरम अदि कुरम से इशारा कुरी कोता मेदु के मी 10वें के रस्मियात में खास के मिदानी राज्य का डॉक्टर खं आकियावी फ्रोतमा बेच के दायरा 10वें में मु अदे ए दायरा किया मिदानी तिबही राज्य का खास वेकिंग राज्य का तिबेकिंग डॉक्टर खं के फुर्सत दिबिके हम मियां की का ए दायरा किया ए निमादी मलेशिया के कौमी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर खम के सनद हासिल को मटका किया वादे खासा मुकर्रर खम फाहा कोलेवे ए मुकर्रर किया वाके दायरा में माती दर्जा का फासवे फावाखम का दिव्य राज्य के कौमी यूनिवर्सिटी मनी मालूमात बाफा हम मियां एक का मेद ए दायरा सनद हासिल के दायरा मेडिकल काउंसिल के खास सर्टिफिकेट मटका खास तमिल प्रोग्राम अनोता एंगादो के इंटर्नशिप प्रोग्राम ए दायरा फुल हम कुरंजे मगतो मिबको इस दायरा एजमेट फदा सही मैम इस इंस्टीट्यूशन तहुगा दानी मिदन्नेवी कोतंग एंगादो होगे खास तमिल प्रोग्राम नता इंटर्नशिप फुल हम कुरक मुकम्मस फा को देबे अदमे तो मेरा रस्मियात का डॉक्टर खम के सनद हासिल पूरा दरबारों के इतुरुं एक ही कोर्स तक फुल हम वाना हासिल को फामा दरबारों नविस इनाम हवा को देवानी रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज अदे कौमी यूनिवर्सिटी हमारे का मैं इदारा हो का एक ही दायरा तक मुहिम आखोस्त हिंगा अदे अदे हम मियाँ एक ही कौमी यूनिवर्सिटी के एक कैंपस था राज्य के एक ही सरहद तो का कायम को मिवानी मरा बुरा लामर खसी कुरैफा अदे राज्य के एक ही सरहद तो का विस माले नैस मती तालीम हासिल कुरबे ने फुर्स तो मिवानी दिवही दारिबारुन्ना फाहिवे के गोस्फा अदे प्रोग्राम ता हिंगुम का खास इसका मैं देवा एक कम की क्वालिटी अदे राज्य का बीहम बेनुवा दायरा तक दायरा तमिल कुरुम का तालीम के माती क्वालिटी या वरा खास इसका मैं देवा हम मियाँ एक का राज्य मीहम बेनुवा मुहिम दायरा तक नो तमियद मीहम मादु दायरा तक बेनुवा दायरा तमिल कुरुम दा खमस हम फाहा को लेवे मगतुं अकाउंटिंग फता दायरा तह कि बस गिना दिवहिं दायरा का बेनुवा दायरा था मिदन ने को विदेशी खास को विदेशी गिना दख ओले दायरा तक हम बस दिवहिं बिना कुरमट का तो दिवहिं नेरुमट का खास इसका मैं दिव्या के कौमी यूनिवर्सिटी कोस्टन तो प्रोग्राम था हिंगम केंदे हम मियाँ की मैं तो आते सत्य के वो गिना दायरा 10वें बाहर का सर्टिफिकेट लेवल लोग पेशिंग एक ही प्रोग्राम तो का जुमला हंसते के ऊपर गिना दायरा एम फासे फावा हम का बस कौमी यूनिवर्सिटी मालूमात बाफा अदे रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज खुदा बगतो खुदा तरीका मैं मालूमा बड़ा करनवान या की का मेरा रस्मियात ऑफिशियल अदे रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज मैं तो मैं रस्मियात का 10वें मुखातब खुदा वाह का फुल देख के
بسفني حمجيفا أدي دسفني يمكن رسميات من تيار فاوائر هم يأكيد فاها كله एकी दुवस फरनो ता राज्य के एकी सेमिस्टर तक बहाल आगे एकी कोर्स तक गाँव यूनिवर्सिटी दरिवारों वेद्दु मट्टका पर खास इसका मैं देवा मगर तो सानवी इम्तिहाना मती सानवी इम्तिहान इम्मा दरिवारों नंग आमाज कोई एकी प्रोग्राम ता रावा हिंगमो दाखन हम मियाकी का फाहा कोलेवे मिदन विकतंग एकी फैकल्टी ता गाँव यूनिवर्सिटी मनी कायम कोफा एक तो आसिही दायरा खास कोई हिंगा प्रोग्राम तक आदि भी बहा इंक्रेज फद दायरा तवसीमने मिगी इतुरुम सम राज्य के में मुहिम मैं इक्तसादी सेना कमवा फातुर वरिकम के दायरा में समी हम बिना कुरमट्टका एक फातुर वरिकम के एक दायरा तक खास कोई एक प्रोग्राम था गाँव में यूनिवर्सिटी गणनी हिंगमो अदे गाँव में यूनिवर्सिटी को इस्तेमाल होता सर्टिफिकेट देवे तो फशिके PhD या हम या कियों के फुर्सत में तो फाहिए फाए बवे अदे मी राज्य का तिबिकिंग माती तालीम हासिल करने के फाही फुर्सत अदे मेके कोरिंग माती तालीम के गिना फुर्सत का दरिवारों राज्य बेरा दांजुन कम का अभी नमस मैं तो अमी फुर्सत फाहे फामनी राज्य का तिबिकिंग आई लाया एकीगा खारी का तिबिकिंग माती तालीम हासिल करने के फुर्सत फाहे फाइंग अतु अदे स्कॉलरशिप के फुर्सत बस राज्य का हासिल का सरकारों फाहे को दम केंद्र वायरु का सरकारों बस एम बोर्ड इसकंते एक कमकी राज्य फूल हम खुरेबें हुरी प्रोग्राम तन्वत कोस्ट खुन स्कॉलरशिप दिव्यांग राज्य का इधर तालीम हासिल करने के फुर्सत फाही को दिनों अदे अममिया एकी का राज्य हासिल करे ने दायरा तक स्कॉलरशिप के फुर्सत राज्य बेरा फोरवा के दरबार तमिल कुरुमट्टकाविस सरकार खासा इसका में देवा अदे दिव्य राज्य के तालीमी निज़ाम में तो बिना मिवानी एम माती पंथी के एम क्वालिटी माती तालीम के फुर्सत दरबार नफाई को दिन मट्टका अदे माती तालीम बे खास वज़ाराए गायम खुरेबी दायरा में मुहिम इसको देवा एक बस हमारा राज्य बेनुवा मुहिम दायरा तक मैं हूँ बिना करूँ अदे राज्य का तिबिगन डॉक्टर खम के सनद होदे ने मगो फाही कुरुमा कौम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन फेशमा यूनिवर्सिटी काउंसिल हो देवी दिहास सतारा मनहर गतरेगा मियाकी का स्कूल ऑफ मेडिसिन गायम को राज्य का डॉक्टर कन कियम के फुरुष प्रथम बेचो फशाफवानी दिहास नवार मनहर गतरेगा क्रिस्त नेगता राज्य का मेडिकल नोता डॉक्टर खम का मिकियावाद मुंदानी मलेशिया कौम यूनिवर्सिटी खमवा यूनिवर्सिटी केबनसान मलेशिया UKM का मेडिसिन की वादे आखिर की उदमगे मिंकन तक स्कूल ऑफ मेडिसिन हिंगम मिदानी कुछ दिन होता धर्मवंता हॉस्पिटल का हम मियाँ एकीगा हम मैं फोटो में फैशन दिया इतिहास मलेशिया के नमस इतिहास अभिमान हम फैशन राज्य का दिमिदारी वरुण आखी अब फिट भी अदे कौमी यूनिवर्सिटी 10वें निमुंग अमेद कुरिया दायर का मेडिसिन कियोम का मिको हाकी आफासा और दुआओं के कोहे कोहन 10 मफो खिदमत निकुतुम के कुरिन राज्य के मेडिकल काउंसिल का डॉक्टर रजिस्ट्री वमा एंगा हर दुह के इंटर्नशिप प्रोग्राम में इदादी बारों फोरी हम कुरान फुरतमा बेचुका दादी बारों में हारे दानी IG बेचुका इंटर्नशिप फोरी हम कुरामो अदे डॉक्टर खम के फुरत मा बेच में 10वें निवायर हम मिया की फाहा खोल देवे हाई बेचेगा मियारवेस 222 तारीख वरुं डॉक्टर खम क्या किया मुंदाका अदे रसूल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ में के में 10वें मुके रस्मियात शरफ को देवनी रसूल जमहूरिया 10वें ना मुखातब पूरा वाह को देख के मबसवनी हम वजीफा अदे दिवराज्य का कौमी यूनिवर्सिटी की कौम बिना कुरम खास होते का फेम रंगड़ तालीम फोर को दिन मटका एम फुला दायरा का राज्य का मती तालीम के फुर्सत फाई को दिम अन्ना तालीमी इदारा अदे मिहामा मियाँ एक ही तालीम फोर को देर का दुनिया के एक कुरिया राफावा यूनिवर्सिटी तहुगा कि वादे अमीगण तका मधी एतंतनु के अमल कुरमंगना बेस्ट प्रैक्टिस तका बिस कौम यूनिवर्सिटी वाला बोर्डंग अमल कुरमंगना खामी बिस राज्य का एम माती नोता एवमाना दरजा के यूनिवर्सिटी हिंगम फुर्सत कौम यूनिवर्सिटी बिगिंता अदुम कम फाहा को देवे अदे राज्य का उफेदुन एम फुरतमा यूनिवर्सिटी की बिस दिव्य राज्य के कौम
قومي يونيفرسيتي ade qawma university ga mimakutu setan khas talibarunne eki level tuke course ta fori hama khuramun anna khamibes rajye ke mihom bina kurum ke daira de begenta waram podu kurirume ade mikatun eki daira takun bina khura talibarun kiteren 10 weni meyadues rajye ke eki panti ke eki idara daira tuka eki sinayatuga e talibarun tani masakatu ke dairain qawma khidme khuramun mibes sama qawma ke iktisoda ijtimai kotum bes qawma de begenta waram podu kurirume gotuka faha kolebe ade rajye ka tibe 10 weni adi hasil khura sanadayaki ka dimehi rajye benuwa daira takun e talibarun qawma khidme khuramun ta diumaki mifada university no ta qawmi university emme board ahmed khamed devage talibarun bina khurum ka khuriya kindawa ekanta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Divhirajye qawmi university tawlim hasil ko deha service wan aharuge fratama tamga tafat kosta nimma daswinwa faraitaka sanad dinuma bawwa mirasmiyatan hazir ve wadagennevi emmiha befrunnasha dura gato mirasmiyatu adwasomun adi ballomun gendawa emmiha befrunnan marhaba dannawan aldeki jiza hasan रस्मियातु के एम्हा हाजिरिन दिवहराजे का इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस यूनिवर्सिटी काउंसिल मेंबरों प्रोसेशन गा तिब्बवा एहनियम बेफ्लों मिमालमा मिहार ए वदवडागन्नवनी मी प्रोसेशन कुरिया दायरु हाजिर वे तिब्बेवि हुरिहा बेफ्लों तेदुवे वडागन देवों एदे दिवहि सगाफे रमज कोदे गुरुजा Koli logada koli muguraiku procession ge emme kuriga etibbevi divhirajye ge gawme university deha sadwan ahar bachelor of information technology course furiyam kurevi aishat sidna divhirajye ge gawme university deha fanarawan ahar master of public health course furiyam kurevi muhammad mizan දිවරාජ්‍ය ගෞම යුනිවර්සිටියේ 10 වෙනිම රස්මියත් පෙෂනේ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العظيم. Kirit Quran ge barakatung mirasmiyatu fatwadevi Faculty of Health Sciences ge darivaru Iman Ahmad Ismail miyaduge mi haflaga kuriyangoti marhaba dennavun marhaba dannawa wahak fulu dakkawani Vice Chancellor Dr. Aishat Shehnaz Adam Dr. Aishat Shehnaz Adam बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उंगन्ना दिनमकी इस्लाम दीनुगे मुहिम्में असास कम गालेवी कीरितिमंत अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमदा शुक्र दनो उंगन्ना देवुम बारवालुवा एकमुगे मुहिम्मुकं बयान कोद्देवी मी उम्मतुगे लोब्बत साहिबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लवात सलाम लेबुंगेदी दुआ दन्नमा मी सल्लवात सलाम गा एमे नबियागे इतुर आलुन्ना मितुर सहाबी शामिल कुरा दिवे राज्य के इज्जत तेरे रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मती तौलीमा मसेक्रेटरीकमा हुनरत तरक्की कुरमा बेह वज़ीर डॉक्टर मरियम मारिया इज्जत तेरे वज़ीरों सफ़ीरों दिवे राज्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मोहम्मद शौकी डेप्यूटी वाइस चांसलरों यूनिवर्सिटी काउंसिल मेंबरों ना यूनिवर्सिटी के स्वेरिंग दारिसों मियद 10वें निवा लोब्बे दारिवरों ना एदरिवरों के बेलेने वेरिना आयलातों के मेंबरों अदमी उफ़ावेर रस्मियत गा बायर वडानवा एम्मेहा बेफुलुं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह एम्मे फुर्तमा आलुगंड अवस्य गन्नानी मी रस्मियत के फ़खुर वेरिन कम गावा मियद 10वें निवा हुरिया दरिवरुना वरं हूण मरहबाय देन्नेवुमा अदमी उफ़ावेर रस्मियत गा बायर वडानवा एम्मेहा बेफुलुना यूनिवर्सिटी के नमगा वरं हूण मरहबाय देन्नेवुमा हम एम मियदुगे मिरस्मियाता दिवे राज्य की इज्जत तेरे रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ वडांदे कमटका वर खून मरहबा का आदि हम इखलास तेरे शुक्र दन्ना इज्जत तेरे रईसुल जुम्हूरिया मणिक फान के बुरा आदि मुहिम मसेके पुल तेरे वगुत कोले उसको देवा बिहफलाया वडागन देवी कमी
मणिक फ़ान तवलीमा अदि वकील खास को दिवे राज्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का हिंगा हरकत देवा अहमियत कम गए रामजे कम गा अलगुण में कबूल कुरंग एहन कमु दिवे राज्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हुरिया वेरिन्ना मुअज़्ज़िफ़ुन्ना दारिवरुं अधिक यूनिवर्सिटी काउंसिल के नमुगा मणिक फ़ान वर इखलास तेरे शुक्रें अरिस कुरंग मिरस्मियात के एम्मेहा बैवरिंग ಎಂಗವಡನ್ನವಾನೆ ಫದ ಇಜ್ಜತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜಕಿ ತವಲೀಮಿ ಅದಿ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತುಂ ವರ ಕಾಬಿಲ್ ಅದಿ ಗೌಮ್ಗೆ ತರಗಿಯ ದುರ್ವಿಷ್ಣು ಫುಳ್ಗೆಂಗೊಳುವ ಲೀಡರೆ ಮಿಫದ ಬೇಫಳಕು ಮಿಯದು ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ದಸ್ವೆನಿವಾ ದರಿವರುನ್ನ ನಮೂನಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗ ಬ್ಯಾರ್ ವಡನ್ನವಾ ಕಮಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ಶುಕ್ರು ಎರಿ ಕಮಾಯಕ ಫಹಾ ಕೊರಾ ಕಮೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದುರ್ವಿಷ್ಣು ಫುಳ ದೆವ್ವ ಇರ್ಷಾದ ಲಫಾಫುಳ ಎಹಿ ತೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಸವಬುಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಗಿನಗುಣ ಕುರಿಯರು ತಕೆ ಲಿಬ ಮುಂದಾಕಂ ಉಫಲಾಯಕ ಫಾಹ ಕೊರ ಮಿಗೊತ್ತು ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿಫಾವಾಯರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಂಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾಯಕು ವರ ಅವಹಂ ಎಳೆಯನಕ ದಣ್ಣವ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಗಾಯಂ ಕುರೆವಿ ಕೋಸ್ತ ಫೆಶಿಫಾವಾಯರು ಫೆಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿ ಬಿಹಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಸ್ತ ಬಡಿ ಫೆಶಿಫಾ ಅದಿ ಮಿ ಅಣ್ಣಹಾರು ಇರಾದ ಕೊರವಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಾಯಂ ಕೊರುಂಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶೇನೆ ಗೌಮ ಬೇಣು ವಾತಫಾತ್ ದಾಯರಾತೋಗೆ ಕೋಸ್ತ ಒಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಪೆರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಪದ ಕೋಸ್ತ ಮಿ ಅಣ್ಣಹಾರು ಫೆಶೇನೆ ಮೀಗೆ ಇತರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋಸ್ತಕ ಇರಾದ ಕೊರವಿಯ ಇತರು ಹ್ಯಾಪ್ PhD ಹೆದ್ದಾಯರಾಕು ಮಿ ಅಣ್ಣಹಾರು ಹುಳುವಾಲವೇನೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ವಾದ ಫುಳುಗೆ ದಶು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕಿ ಕಂಕೊಳ್ತವಗ ಇತರು ಎಂಪಸ್ತಕೆಂ ಎಳುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಕುರಿಯಗೆಂದಿಯುಮ ಬಣಿ ರೇಫಾ ಅದಿ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ಗೆ ದಶು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಿನಾಕೋ ಸಿಯಾಸತ್ತಂಗೆ ಎಕಲವಾಲುಮ ತಫಾತ್ ದಿರಾಸಾತ ಕೊರೆವ ಮುಂದೆ ಎಂಕಮುಂ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಫದ ಇಲ್ಮಿ ಗಾಬಿಲ್ ಗಾಂ ಬಿನಾ ಕೊರೆವುಮಂ ಅಘೋರಿ ಖಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊರವಾಫಾವಾ ಅದಿ ಕುರವ್ವ ಮುಂಗೆಂದವ ಬೇಫಳಕು ಮಿಫದ್ದ ಮುಹಿಮ್ ಹಫ್ಲಾಯಗ ಬ್ಯಾರಿ ವಡ್ಯಾಂದೆವ್ವ ಕಮಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆನಲ್ಲಿ ಬುಣು ನುಹಣು ಬೊಡು ಹಿಂಗಮ ಜಿಹಮಕ ಶರಫೆ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ಗೆ ಇಲ್ಮಿ ಗಾಬಿಲ್ ಕಮ ತಣವಸ್ ತಜ್ರಿಬಾಗ ಹಿಸ್ಸ ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿ ನುಹಣು ಫುರಿಹಮ ಕಮಾಯಕು ಏಕಂ ಹಂದುಮಕ ಅದಿವ ಸೆಫಾರು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಮ್ಗ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ವರ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ಶುಕುರೆಂಗ್ ಅರಿಸ್ಕುರಂಗ್ ಅದಿ ಹಾಮೆ ಹೂಣು ಮರಹಬಾಯ ದಣ್ಣವ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬ್ಯಾವರಿಂಗ್ ಮಿ ಜಲ್ಸಾಗೆ ಯುಲಾಣು ಕೊರವೆಗೆ ದಿಯ ಫದೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ದಸ್ವೆನಿವುಮ್ಗೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಗಾವೆಸ್ ಫಹುರುವೆರಿ ದೆ ಜಡಿ ಬಕ್ ಎಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಣ್ಣವ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೀಜಾನ್ ಅದಿ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ಲ ಐಷತ್ ಸಿದ್ನ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೀಜಾನ್ ವಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇಹ ಸತರ್ವಣಹಾರು ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಅದಿ ಎಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಫುರತಮ ಹಿಂಗಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರವ್ವಾಫ ಮಿದಾಯಿರಾಗ ವಿಸ್ಸವ್ವರೆಂಗಿನ ಆಹಾರ ಹಿದ್ಮೆ ಕುರವ್ವ ಮಿಹಾರು ಹುಣ್ಣೆವಿ ಮೋಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ MA ಇಸ್ ಮುವಜ್ಜಿಫುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎತನುಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಮಗಾಮ್ಗ ಅಲ್ಫಾಲಿಲ್ಲ ಐಷತ್ ಸಿದ್ನಾವಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇಹ ಸಾಧವಣ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವಾಫ ಅದು ಎಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇಹ ಭಾವಿಸುವಣ ಫುರಿಹಮ ಕುರವಾಫ ಇದಾರಿ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ದಾಯರಾಗ ಬಾರೆ ಬುರಗಿನ ಹಿದ್ಮೆ ಕುರವ್ವ ಮಿಹಾರು ಹುಣ್ಣೆವಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ಗೆ MS ಮುವಜ್ಜಿಫುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎತನುಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಗಾಮ್ಗ ಮಿ ಫಕುರುವೆರಿ ದೆ ಜಡಿಬುಂಗೆ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಫಹಾಕೊ ಮಿಯದ ದಸ್ವೆನಿವ ದರಿವರುಂಗೆ ಫರಾತುಣ್ಣ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫರಾತು ತಹುಣಿ ಆಯ ಮುಬಾರಿಕ್ ಬಾದಿ ಅರಿಸ್ಕುರ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬ್ಯಾರಿ ಮಿಯದಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಶಾ ಗೌಮ ತಾರೀಖಿ ದುವಹೆ ಫುರತಮ ಫಹರ ಮೆಡಿಕಲ್ ದರಿವರು ರಾಜ್ಯಗ ದಸ್ವೆನಿವ ದುವಸ್ ಮೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಶಾ ಗೌಮಲ್ ಲಿಬುಣು ಬೊಡು ಕಾಮಿಯಾಬಿಯೆ ದಿಗು ಮುದ್ದತೆಗೆ ಹೋಫೆಣೆ ಹಗೀಗತ ಕವ್ವೆಗೆ ದಿಯ ದುವಸ್ ಮಿಯದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲು ದಸ್ವೆನಿವ ದರಿವರುನ್ನಕಿ ಗೌಮ್ಗೆ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾಗೆ ಉಮ್ಮೀದ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ತಾಮ್ಸೀಲ್ ಕುರಾಣೆ ಬೈ ಮೀ ಗೊಂಜೆ ಹೊಂತಕ ಇಲ್ಹಾಮ್ ಲಿಬೇಣೆ ದತುರೆಗೆ ಫೆಶು ತಿಯ ದರಿವರುಂಗೆ ಹುವಯಕಿ ಇಲ್ಮು ಹೋದುಮಶ ಅಖುಲಾಕ್ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮಶ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಖಿದ್ಮೆ ಕುರ್ಮ ಕುರಾ ಇಗ್ರಾರೆ ಎಂಕಮು ಗೊಂಜೆ ಹೊಂತಕ ಎಕುವೆಸ್ ಇಹುತಿರಾಮ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮಾಯಕು ಖಿದ್ಮತುಗ ತಿಬೆಂಜೆ ಹೇ ಬೈಕಂ ಅಬದುಮೆ ಹದಾಂ ಕೊರಮಾಣ
තියමෙ බේෆලුන්ගේ ඉස්නෑකු ඉංග්‍රීසි බහුන් දෙතින් එච්ච දන්නවාලාන. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to begin by extending our heartfelt gratitude to the foreign missions in the Maldives. Your support has greatly contributed to the growth and progress of the Maldives National University. A special appreciation goes to everyone involved in the establishment and administration of the MNU School of Medicine. This endeavor was made possible through the dedicated collaboration of IGMH's administration, doctors, nurses, and all its staff, along with the ongoing support and dedicated collaboration from ADK and other hospitals across the country. We also extend our sincere gratitude to the government and the people of Pakistan for their invaluable continuous support and assistance to MNU Medical School. We are deeply grateful to the Minister of Higher Education, Skills and Labor, Dr. Mariam Maria, for her unwavering dedication to advancing higher education and skill development in the Maldives, which has been instrumental in our journey and remains an inspiration for all of us. Today, we honor the vision and efforts of MNU's former chancellors, vice chancellors, and councils whose leadership laid the foundation upon which we continue to build. To our current chancellor, council members, staff, students, and graduates, your commitment propels us to move forward. Moreover, we extend our appreciation to the previous administrations whose support over the years has enabled MNU to reach new heights. Above all, and especially, we express profound gratitude to His Excellency President Dr. Mohammad Muiz and his administration, whose support, guidance, and vision are vital to our continued success and progress. Thank you, Your Excellency. To the devoted staff of MNU, you are the backbone of this institution, embodying its mission and values every day through your hard work and dedication. Your commitment, resilience, and tireless efforts have been crucial in nurturing our students and supporting their aspirations. Whether in the classroom, in administration, or behind the scenes, each one of you plays a vital role in shaping the future of higher education in the Maldives. Your contributions are not only valued, but truly cherished, and we thank you wholeheartedly for your service, which continues to drive MNU forward to achieve its mission and vision. Miras miyatga 10වෙනිවා එම්මහා දරිවරු තියහුරිහා 10වෙනිවා දරිවරු මෙවනි තවලීමි හර්ෆතෙ ගිරාකෝ ಆ ಅಜ್ಮಕ ಆ ಹಿವರಕಾಯಕ ವಜೀಫಾಯ ನುಕುಣ್ಣಂ ನುವತ ಇತರ ಮಚ್ಚ ಕಿಯವನ್ ತಯಾರವೆಫ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಇಲ್ತಿಮಾಸಕಿ ದಸ್ವಿ ಹುಣರ ಇಲ್ಮು ತರಗ್ಗಿಕೋ ಇಲ್ಮಿ ದಿರಾಸಾತಂ ಹದ ಇಲ್ಮು ಫದ್ದ ಫತುರಮ್ಮ ಸೆಕೆ ಕುರು ಅದಿ ಗವಮಿ ರೂಹು ಕುರಿಯರ್ ನೆರೆ ದಸ್ವಿ ಹುಣರ್ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅಣೆಕುಣ್ಣ ಅಳಾಲ ಎಹಿ ತೆರೆವೆ ದುಳಹೆ ಉಫಾವರಿ ಮುಜ್ತಮಯ ಬಿನಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕೆ ಕುರು ಅದಿ ಗವಮ್ ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗ ದೆಮಿತಿಬುಮ මිරස්මියන්තක එම්මෙහා බෑවරින් දිවේ රාජ්‍යයේ කෞමි යුනිවර්සිටියකි දිවේ කෞමියන්ත ෆුදුන් තෙරිකම්ගේ රම්සේ දිවෙහින්ගේ ෆහුරවෙර කමුගේ අදි මුස්තක්බල් බට්ටන් කුරුමුගේ මුහිම් මුදම්මරේ අදි කෞමුගේ මාසියා මුස්තක්බල් ගුළුවාදේ ෆාලමේ අලුගණු මෙන්ගේ අමාසකි දිවේ ජසීරා තහුගේ අහලුවරින්ගේ උම්මීද තක ෆුරියමකන් ගෙනස් කුරිමෝගේ ජීල් තක මිලොබ්බෙත වතන් අමානෙත් තෙරිකමයක රද්ද කොද්දිනෝ අදි මිගවුම ඉතර කුරියරවා ෆාගතිකන් හෝදා දිනුම බේනවා ඉල්මා හුනරු ෆද්දා මුජ්තමෝගා අශගෙන්නෙවෝ බිමතිවරි අමාස වාසිලුමට්ටක අලුගොන් මේ මසකේ කුරානි හියාල්ත ෆාඩු කියුමායක වසන්කෝ ෆුන්කෝ දිරාසා කුරුම හුළුවිගෙන් වා මෂ්වරාතක ඉල්මි ෆෙම්වරු රංගලු මාහවලේ ගායම් කුරුම අලුගොන් මෙගේ දිරාසාතක ෂායි කුරා තකතිගේ zariyen අලුගොන්ගේ විස්නුන්ත හිස්සාකෝ ಬೈನ ಲಗುವಾಮಿ ಮೇದಾನುಗ ಅಗು ವಜನ್ ಕುರವೇಕ ಯಗಿನ್ ಕುರುಮ ಮಸಕೆ ಕುರುಮ ಏಕಕು ಅನೇಕಕಂ ಇಹುತಿರಾಮ್ ಕುರುಮ ಇಲ್ಮಿ ಹರದನಾಕಮ ಬಾರು ಎಳುಮ ಅದಿ ಏಕಕು ಅನೇಕಕು ಫಾಳು ಕುರ ಹಿಯಾಲ್ತಂ ಇಹುತಿರಾಮಾಯಕ ಬಲಾಗನೆ ಬಿನಾ ಕುರುವಣಿ ಫಾಡು ಕಿಯುಮಂ ಇಸ್ಕಂದಿ ಹಿಯಾಲ್ತಕ ಇಹುತಿರಾಮ್ ಕುರ ತಣೆಗೆ ಗೊತುಗ ಇರಾದ ಫುಳು ಕುರೆವಿಯ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌಂಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕುರಿಮೋಗ ದೆಮಿಯೊಣ್ಣಾಣಿ ಮಿಗೊತುಗ
ಇಮಾಮ್ ಅಲಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಹಿಕ್ಮತೆರಿ ಬಸ್ಫುಳ್ತಕ ಎಗ್ಗೊತ ಹಗೀಗಿ ಅದಿ ಫುರಿಹಮ ಫಹಮಕಿ ಇಲ್ಮ ತಫಾತ್ ದಾಯರಾ ತಕೊಂ ವಿಸ್ನ ಫಿಕುರು ಕುರ್ಮುಗೆ ನತೀಜಾಯ್ ಇಲ್ಮಿ ದಾಯರಾ ತಕೊಂ ಫುಳಾಮೀನುಗ ಉಂಗೆಣುಮಕಿ ಅಮಿಲ್ಲ ವಿಸ್ನು ತರಗ್ಗಿಕೊ ಹಿಕ್ಮತೆರಿ ಅದಿ ಅದುಲ್ವೆರಿ ನಿಮ್ಮುಂತಕ ವಾಸಿಲೂಮ ಮಗುಫೈ ಕುರಾಣೆ ಅಸಾಸೆ ಬಿ ಮತಿವೆರಿ ಹಿಕ್ಮತ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಎಕಿ ವಿಸ್ನುಂತಕ ಬದ್ದಲ್ವೆ ಫುಂಕೊ ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮಾಯಕು ತರಗ್ಗಿಯಟ್ಟಕ ಎಂಗ ಮಾಜಕ ಮಸೆ ಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮುಕಂ ಹಾಮವೆಗೆಂದೆ ಅಳುಗಣ್ಗೆ ವಾಹಕ್ಕೋಳು ನಿಮ್ಮಾಲಾಣಿ ಫೆಂವರು ರಂಗಳು ತವಲೀಮಕ ಎದೆವೆ ತಮ್ರೀನೆ ದಿನುಮಂ ಅಳುಗಣ್ ಮೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಮ್ಮಿ ಕುರ ಮಸೆಕ್ಕತುಗ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಲೋ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ಬರಕಲ್ಲವ್ವ ತೌಫೀಕ್ ದೇವಂಗೆದಿ ದುಆ ಕುರಮು ಆಮೀನ್ ವಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಶುಕ್ರಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಿ ದಸ್ವೆನುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಕುರಿಯಂ ಒತಿ ಬೆಚ್ಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲಿಬೆ ದಸ್ವನಿನ್ನಂ ಸನದುತ ತೌಕೀದ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವು ಮಿ ಸನದುತ ತೌಕೀದ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಮೂದ್ ಶೌಗಿ Bismillahirrahmanirrahim. Ungenumang amur kurevi mang Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrat hamda shukur kuran. Akhlaq ge emme matiberi namuna dekhevi ma nabiyaya salawata salama barakal lebungedi dua kuran. Mi dua ga ekalege faanu ge aalo sahabun shamil kuran. Dihrajje ge izzeteri raisul jumhuriya Dr. Muhammad Moiz मती तालीम ज़िम्मा वडानवा लोबेती वज़ीर डॉक्टर मरियम मारिया मी यूनिवर्सिटी के हीवा की वाइस चांसलर आगुन में ना एक मी हफ्ला के बाय रहना दौलत के वज़ीरों मुअस्ससात के वेरिंग मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के रईस आगुन में के ಬಾವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವಂಗೆಂದ IGMHಗೆ ವೆರಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರು ಅದಿ ಆಗುಮೆನ ವಾಗಿ ವೆರಿವಾ ಎಹೆಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಹುಗೆ ವೆರಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರು ಆಗುಮೆಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಏಕಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತಹುಗೆ ವೆರಿನ್ನ ದಾರಿಸುನ್ನ ದರಿವರುನ್ನ ಅದಿ ಖಾಸಕೊ ಮಿಯದುಗೆ ಶರಫ್ ವೆರಿ ಕಮುಗಾವ ದಸ್ವೆನಿವಾ ದರಿವರು ಮೀ ಜೌಸಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಬಾವೆರಿಂಗ್ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mi waran ufaviri hendune ehnondo. Mi hinitum bumuge wagut kole. Argon men mitibi wara tarikhi dasmen bumuge ihtifalika. Hindu kolege terega tinsateka 11 dariwarko ಕುರಿ ಬುರ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ಅರುತ ರಮ್ಜ್ ಖೊದ್ದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಾನೂನಿ ಲಿಯೋ ಎ ದರಿವರುಗೆ ಮಚ್ಚ ತೌಕೀದ್ ಕುರೆವಿಗೆಂಗ್ ತೌ ದಾನೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಫುರತಮ ಫಹರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ರೊಂಗುಂ ದಸ್ವೆನಿವಾ ದರಿವರು ಹಿಮೆನೆ ಕಮಿ ಆಗುನ್ ಮೆಂಗ್ ವರ ಶರಫೆರಿ ಕಮಾಯಕ್ ಫಾಹ ಕುರ ಕಮೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಹಫ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮತಿ ತಾಲೀಮುಗೆ ತಾರೀಹುಗೆ ತೆರೆಯ ಫೆತಿಗೆನ್ ದಾನಿ ರಂಗ್ ಅಕುರುಂ ಫವಾಲಿವಿಗೆನ್ ಕಂ ಯಗಿ ಇಸ್ಸೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಮಣಿಕ್ಫಾನುಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳುಗ ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮತಿ ತಾಲೀಮ ಅದಿ ಅವುಣ್ಮೆಂಗೆ ದರಿಂಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ಒಯ್ ಲೋಬಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮತಿವೆರಿ ಕಂ ಯಗಿ ಅರುತಾಗೆ ಉಫದುಂ ಝೀನೆ ತೆರಿವೆಫಾವ ಮಿ ದಸ್ವೆನಿ ಮುಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಅಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಲೊವ್ವೆತಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಎಕಿ ಬ್ಯಾರ್ ವೆಡಾನ್ ದೆವ್ವಾ ಕಮಿ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ವರಂ ಮತಿವೆರಿ ಉಫಲೆ ಲಿಬೆ ಕಮೆ ಅಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತ ಮಿವನಿ ಉಫದುಂ ಫೊಳಿಫ ಮಣಿಕ್ಫಾನು
algon menge dari sunna dariwarunna algon menge emmenna tiya devvi wara bodu hivvare adi sharafe besme it's the rais wara boda shukriya dasweniwa dariwarun tiya dariwarun intizaru koramun a wagutu michehoni dariwarun kollate duun ede Bismillahir Rahmanir Rahim Dihirajyege Gaumi University ge Council Libifawa Qanuni Bartoge Dashun Kohuga Baverive Nimmi Dariwarunge Kibaga Degree Fember Hurikama Imtihan Takun Sabit Wati Tia Dariwarunna Hagwa Degree Difi Dihirajyege Gaumi University Dariwarwi Tia Dasweni ಈವಾನ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮಗುಗ ಕುರಿಯರು ಮಶ ಫಣ್ಣುತ ದಸ್ಕುರುಮುಗ ದಾಯಿಮ ದೆಮಿ ತಿಬು ಮಶ ತೆದುವೆರಿಕಮ ಹರ್ದನಾಕಮ ಅಳಾದುಮಕಿ ದೀರಿಯುಳುಮುಗೆ ತರಹ ಕಮುಗ ಹೆದು ಮಶ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದಿವೆಹಿ ಮುಜ್ತಮುಗೆ ಫಾದಾಯ ಟಕ ಹುಣರ್ವೆರಿಕಮ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಮ ಎಕು ಮಸೆಕೆ ಕುರುಮಶ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಗದರ ಖರಾಮೆ ಹಿಮಾಯಕ್ ಕುರುಮಕಿ ದಸ್ವೆನಿಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಇಖಂ أبدومي هندان كرما التماس كرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين هذا أقول منك مي شرف ويري فخر ويري دسويننا تهنيا كيو مغا أقول رايك هوريها بيفهم بار ودان دبا تهنيا دسوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ಶುಕ್ರಿಯಾ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದೆ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಸಲ್ ಕುರಿ ದಸ್ವೆನಿನ್ನ ಸಣದ್ ಬಸವಾದೆವು ಸನವುತ ದೆವ್ವಾಯರು ದಸ್ವೆನಿನ್ನ ತರ್ಹೀಬ್ ದೆವ್ವಮೊಂ ಗೆಂದೆವುಂ ಎದೆಂ ದಸ್ವೆನಿಗೆ ನಂತಂ ಎವಲಾನ್ ಕೊದ್ದೆವುಂ ಫಟ್ಟವಾದೆವ್ವಾನಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಗೆ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿಷತ್ ಶನೂರಾ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alugu nemmefrita midannavalani Faculty of Health Sciences in hingi ekeki bachelor's degree course ta nimma sanadu hasil kura dasweninge nanta. Sanata basawa devun edi University ge Council member Dr. Muhammad Ali ge arihun algun wara adaberi kamayaku ede. Dr. Muhammad Ali. Bachelor of Counseling Aishat Shaida Hussein Shaheen Bachelor of Health Service Management Aishat Hunaza Aminat Rashfa Havva Samia Shamma Rashid Bachelor of Medical Laboratory Science Abdullah Rawahat Iqbal
आयशत निखत अली, आयशत रियाशा, आयशत शिफना, अली मुनव्वर, आमिनत अफाफ, आमिनत नज़फ़ा, आमिनत रस्फ़ा, आमिनत रिजलीन, आमिनत शुबा साबिर, आमिनत यास्मीन हमदी, फातमत हालिदा, फातमत शुजाना, फातमत यास्मीन, हव्वा समा इब्राहिम, लुबना आदम, मायशा अब्दुल रशीद, मरियम सालिया, राहत अब्दुल्ला, उला अब्दुल्ला जलील, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आयशत रिफा रशीद, आमिनत नदा, आमिनत शाइबा, अज़फ़ा अब्दुल्ला अहमद,
Iman Ahmad Ismail, Inma Hassan, Ismail Shahid, Isna Abdul Gayyum, Shahima Muhammad, Bachelor of Primary Health Care, Azra Amir, Hussein Fayaz, Malaha Niaz, Muhammad Simal, Faculty of Health Sciences in Hingi Bachelor's Degree Course Nimma Sanad Hasil Kuri Daswenina Tahniya Dannava. Algon Demi Dannavalani, Faculty of Arts in Hingi, Bachelor of Arts in Political Science and International Relations course Nimma Sanad Hasil Kura Dasweninginanta. Bachelor of Arts in Political Science and International Relations, Abdullah Samiu Abdul Hamid. Ahmad Sham, Naishan Nashid Yusuf, Political Science Daira and Bachelor's Degree Course Nimma Sanad Hasil Kuri Daswenina Tahniya Dannava. Shukriya Council Member. MNU Business School, Faculty of Sharia and Law at the Faculty of Engineering, Science and Technology in Hingi, Bachelor's Degree Course Ge Dasweninge Nanta Yulan Kodevani, MNU Business School Ge Dean Alfalila Aishat Shahin. Alfalila Aishat Shahin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algun furta mi dannawalani MNU Business School hingi ekeki bachelor degree course nimma sanat hasil kuri dasweninge nanta. Sanata baswa devon edi university ge council member Alustaza Aishat Bisham ge arihon algun warang aduber kamay ko ede. Alustaza Aishat Bisham. Bachelor of Accounting and Finance Ahmad Abrar Ibrahim. Ahmad Azhan. Ahmad Shafi. Aishat Rifa Muhammad. Aishat Rimsha Muttasim.
Amnat Shara Ayub. Anisa Shahid. Jumana Jaufar. Mariam Fazla. Mariam Zuha. Muhammad Mahil Latif. Mustaq Fahmi. Numa Abdurrahim. Nusrat Ibrahim. Zuna Musa. Bachelor of Business Management and Marketing Distinction Award Ayako Sanad Hasil Kura Daswani. Aishat Nabha Shatif. Hana Mahmood. Bachelor of Business Management and Marketing Ahmad Yasif. Fatmat Shaiha. Fatmat Shaufa. Hassan Basil. Havwa Lumaha Abdul Latif Ali. Muhammad Waris Ali. Bachelor of Human Resource Management Aishat Masa. Aishat Rishama Hashim. Aishat Salina. Amnat Asila. Amnat Sidrat Mumtaz. Fatmat Fazlina. Fatmat Malsa. Asima Ahmad.
Malda Ibrahim. Bachelor of Marketing, Inan Muhammad. Irasha Abdul Rahman. Muhammad Akif. MNU Business School ಹಿಂಗಿ ಏಕೇಕಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸನದ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರಿ ದಸ್ವೆನಿನ ತಹ್ನೆಯ ದನ್ನವ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದೆಮ್ಮಿ ದನ್ನವಾದನಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಶರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಲಾಯಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸನದ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರ ದಸ್ವೆನಿಂಗೆ ನಂತ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಶರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಲಾ ಆನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕು ಸನದ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರ ದಸ್ವೆನಿ ಆಲಿಮ್ ಅಲಿ Bachelor of Sharia and Law Honors, Fatmat Sifna. Saif Ali. Bachelor of Sharia and Law, Aishat Lahfa. Aishat Nada Farid. Azla Rashid. Muhammad Aish Mustafa. Bachelor of Sharia and Law kohun sanad hasil kuri daswenina tahniya dannawa alon demmi dannawalani Faculty of Engineering Science and Technology hingi ekeki bachelor degree course nimma sanad hasil kura dasweninge nanta Bachelor of Arts in Architectural Design Mansoor Zakir Zayan Muhammad Rashid. Bachelor of Civil Engineering Honors, Fatmat Shifla. Muhammad Maid Abdul Muhsin. Bachelor of Computer Science, Ahmad Atuf. Faculty of Engineering Science and Technology hingi bachelor degree course nimma sanad hasil kuri daswenina tahniya dannawa shukriya council member Faculty of Hospitality and Tourism Studies at the School of Nursing in Hingi, Bachelor Degree course of Kedaswening in Antang Ilan Kodevani, Faculty of Hospitality and Tourism Studies Gedin, Alfalla Zinat Solih. Alfalla Zinat Solih. Assalamu alaikum. Arun Furtami Dandawalani, Faculty of Hospitality and Tourism Studies in Hingi, ekeki degree course nimma sanad hasil kura dasweninge nanta. Sanatta Basawa Devung edi University ge Council Member Dr. Ibrahim Muhammad Gariyo algonwarang adaber kamaiku edem. Dr. Ibrahim Muhammad.
Bachelor of International Hospitality Management, Muhammad Zaim. Shamil Hussain. Shazim Ali. Bachelor of International Tourism Management, Ismail Yanish Sharif. Mariam Rafiat Naim. Faculty of Hospitality and Tourism Studies in Hingi Bachelor's Degree course ta nimma sanad hasil kura daswanina tahuniya dannawa. Alan Demmi Danawalani School of Nursing in Hingi Bachelor of Nursing course nimma sanad hasil kura bayad daswani genanta. Bachelor of Nursing Distinction Award ayaku sanad hasil kura daswani Ahmad Aman. Najiat Jamil. Bachelor of Nursing, Aishat Amatullah. Aishat Hassana. Aishat Lahfa. Aishat Liva. Aishat Lubna. Aishat Lubna Faiz. Aishat Mahira. Aishat Maliha. Aishat Sama. Aishat Samha. Aishat Shara. Aishat Tuma. Amnat Azka Abdullah. Amnat Firsha.
Amnat Hamna Hussain. Amnat Noora Nizar. Amnat Rushta. Amnat Ruya. Amnat Shania. Amnat Shafana. Amnat Shifa. Amnat Shifa Hussain. Faiha Hassan. Fatmat Nashita Shoaib Muhammad. Fatmat Rana. Fatmat Rishfa Rafiq. Fatmat Salwa Rashid. Fatmat Shana. Fatmat Nasma. Fatmat Zaina. Bachelor of Nursing kohun sanad hasil kuritiya 10 වනින තහුණියා දන්නවා. Shukriya Council Member. School of Nursing at the Faculty of Education in Hingi Bachelor's Degree course togge 10 වනින්ගේ නන්තන් ඉවලංකො දෙවාණි School of Nursing ගේ Dean Alfadila Asia Ibrahim. Asia Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algon furta mitanwalani School of Nursing Hingi Bachelor of Nursing course nimma sanad hasil kura by 10 වනින්ගේ නන්ත. Santa Baswadavung at the University Council member Alfalla Mariam Saida Aryahung Algon Warang Adaver Kamak Ede. Alfalla Mariam Saida. Havva Saha.
Hushamat Abdullah, Jalila Ahmad, Latifa Riha, Layan Abdullah Faiz, Madha Muhammad Wahid, Maimuna Muhammad, Malak bint Mihad, Malsa Hassan, Maryam Afra, Maryam Asifa Nasir, Maryam Ibrahim, Maryam Mirsha, Maryam Samahat Faisal, Maryam Sifla, Maryam Zian, Muhammad Shahudan, Naja Abdul Nasir, Najahat Muhammad, Najila Yusuf, Najda Adam, Nasfa Adam, Numa Ibrahim, Ramza Abdul Rahim, Rashida Ahmad, Sabla Hassan,
Sana Muhammad, Shada Saudun, Shahama Muhammad, Shima Ali Zahir, Shuhuda Saeed, Sidna Ahmad, Zaima Yusuf, Bachelor of Nursing ko hun sanad hasil kuri tiya dariwaruna tahniya dannawa. Algon dem midannawalani Faculty of Education nung hingi ekeki bachelor degree course da nimma sanad hasil kura daswaninga nanta. Bachelor of Teaching Primary Islam Quran Distinction Award ak sanad hasil kura daswani. Fatmat Nashat Abdul Qayyum, Nail Abdul Qadir, Sada Abdullah, Bachelor of Teaching Primary Islam Quran Aishat Isama, Amnat Saida, Hawa Yusuf, Jiwaza Muhammad, Maryam Abdullah, Zahira Muhammad, Bachelor of Teaching Primary Divehi Quran, Fatmat Mausuma, Bachelor of Teaching Primary Special Education Sarma Umar, Bachelor of Teaching Secondary Aruna Rashid, Faculty of Education hingi ekeki bachelor degree course da nimma sanad hasil kuri daswarina tahniya dannawa. Shukriya Council Member. School of Medicine ga daswaninga nanta yulan kod devani faculty ga Dean Dr. Shiza Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algon mi dannawalani School of Medicine in hingi degree in Doctor of Medicine course nimma sanad hasil kura daswaninge nanta. Sanad baswa devungedi Dvihirajya Gizzati Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz ke arihun alwan warang adaber kamayeko ede. Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz. Distinction award ayku sanad hasil kura daswani. Amnat Wafira. Asra Ismail. Mani Fatullah Ismail. Yasra Ismail. Degree in Doctor of Medicine. Aishat Afshat. Aishat Unada. Aishat Zina Abdul Jalil. Amnat Alifa Abdul Ghani. Amnat Sahat. Amnat Shafinaz Musa. Amnat Toifa Abdul Ghafoor. Fatmat Noora. Mariam Ifaf Abdul Aziz. Mariam Ihsana. Mariam Niyusha Nasir. Muhammad Anoof Shaheen. Nalira Yaqub. Saifullah Muslim. Shifa Ishaq. Suha Ibrahim. Ziona Zubair.
ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸನದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ ದಸ್ವೆನಿನ್ನ ತಹನಿಯಾದನ್ನವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ. Faculty of Sharia and Law adi MNU Business School hingi Master's Degree course tokke dasweninge nantang yulan koddevani Faculty of Sharia and Law ge Dean Dr. Abdul Sattar Abdul Rahman. Dr. Abdul Sattar Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Algon furtam idannawalani Faculty of Sharia and Law in hingi ekeki master degree course tanimma sanad hasil kura dasweninge danta sanatta baswademun edi university ge chancellor Dr. Mahmood Shawgi ge arihun algon wara adaberi kamayaku dannawa Dr. Mahmood Shawgi. Master of Arts in Islamic Studies. Distinction award ek sanad hasil kora daswini. Aishat Sheila. Shausan Wasim. Simna Adam. Master of Arts in Islamic Studies, Khadija Hidayah. Master of Laws, Aishat Zuha Zahid. Aminat Nasida. Fatimat Manha Mustafa. Mariam Samaha. Mariam Wahida. Muhammad Salim. Faculty of Sharia and Law in hingi ekeki master degree course takum sanad hasil kuri dasweninna tahuniya dannawa algon de mi dannawalani MNU Business School in hingi Master of Business Administration course nimma sanad hasil kura dasweninge nanta distinction award ek sanad hasil kura daswen Aishat Sama. Master of Arts, Master of Business Administration, Ahmad Riyaz. Aishat Ifsha Abdullah. Aishat Naura. Aishat Shafiq.
अमानी इब्राहिम, आमिनत दीना, आमिनत शाइबा, फातिमत अज़ा इब्राहिम, फातिमत रिफ़ा रशीद, हसन रज़ान, मरियम जिनान, सदाकत अब्दुल्ला, सुहा जलील, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स निम्मा सनद हासिल कुरी दस्वेइना तहुनिया दन्नवा शुक्रिया चांसलर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हिंगी एक मास्टर डिग्री कोर्स तवगे दस्वेनिंगे नंत इवलान कोद्देवाणी फैकल्टी गे डीन अल्फादिला नादिया अहमद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अळुगण मी दण्णवादनी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हिंगी एक मास्टर डिग्री कोर्स निम्म तनद हासिल कुरा दस्वेनिंगे नंत तनत्त बसवा देबुंग एदि मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन लेबर एंड स्किल्स डेवलपमेंट डॉक्टर मारिया गारिहुं अळुगण वारंग अदब बेरिकमायको एदे डॉक्टर मरियम मारिया Postgraduate Diploma in Higher Education, Distinction Award Act Sanad Hasil Kura Daswini, Aqdeeba Ahmad, Ahmad Ali, Aishat Sana Sarif, Amnat Nahuda, Amnat Shiuna, Fatmat Humaira, Khadija Abdul Rahman Hussain, Shiza Ali, Zeenat Shakir,
Postgraduate Diploma in Higher Education, Khadija Shakir. Mariam Huda. Muhammad Nimal. Ruben Singh. Zeba Un Naher. Master of Education Distinction Award ek sanad hasil kura 10 Aishat Ana Muhammad. Hadijat Shazra. Master of Education Aishat Saziha. Aishat Shifana. Amanat Musa. Amnat Nuha. Fatmat Rishfa Muhammad. Fatmat Fazla Ali. Sada Anid. Sadarat Sharif. Master of Education Divehi Language Teaching Distinction Award ek sanad hasil kura 10 Seema Abdullah Hassan. Master of Education Divehi Language Teaching Aishat Haidar. Fatmat Ibtisha. Fatmat Rifda. Jamshida Abdullah. Rabia Muhammad. Seema Zubair.
Master of Education, English Language and English Language Teaching. Distinction Award at Sanad Hasil Kura Daswani, Dimsha Riza, Mariam Amana Hashim, Satta bint Hisan, Master of Education, English Language Teaching, Fatmat Ilsa Saeed. Faculty of Education on hingi ekeki master degree course tanimma sanad hasil kuri daswenina tahuniya dannawa. Shukriya Minister. Faculty of Arts, Faculty of Health Sciences at the School of Nursing a master degree course thoge daswenige nanta Yulan Koddebani, Faculty of Arts ke Dean Al-Falil Asim Abdul Sattar. Al-Falil Asim Abdul Sattar. Assalamu alaikum. Algondu Furtami Dannawalani, Faculty of Arts in Hingi, Master of Arts in Social Policy course Nimma, Sanad Hasil Kura Dasening Nanta, Sanata Baswai Devangedi, University Vice Chancellor, Dr. Aishat Shehnaz Adam Garihung Algondu, Warang Adaber Kamakwede, Dr. Aishat Shehnaz Adam. Distinction Award Aiko Sanad Hasil Kura Daswening, Aishat Lamha Hussain Ramis. Aishat Mihna Nasih. Mashia Amjad. Visha Muhammad. Master of Arts in Social Policy, Aflah Nasih. Mariam Dumaina. Mariam Nafha. Faculty of Arts in Hingi, Master of Arts in Social Policy course Nimma, Sanad Hasil Kuri Dasanina Tahniya Dannawa. Then Algon mi Dannawalani, Faculty of Health Sciences in Hingi, Postgraduate at the Master's course Nimma, Sanad Hasil Kura Dasaning Nanta. Postgraduate Diploma in Public Health, Aishat Noora. Suma Liao. Master in Public Health, Distinction Award Aiko Sanad Hasil Kora Daswani, Fatmat Fauza Ibrahim. Master in Public Health, Aminat Madiha. Saiga Farooq. Shahuda Abdul Wahid. Public Health Dairaing
post graduate adi master degree sanad hasil kuri dasweninna tahniya dannawa algon demmi dannawalani School of Nursing hingi Master of Nursing Administration course nimma sanad hasil kura dasweninge nanta Aishat Shimana Aminat Sierra Fatmat Azmina Fatmat Saha Rashid Fatmat Wafa Halimat Atiza Maryam Shiona Niyasha Muhammad Risha Ibrahim Salima Muhammad Shazliya Adnan Shima Abdul Shukur Zahiya Rashid Master of Nursing Administration course nimma sanad hasil kuri dasweninna tahniya dannawa Shukriya Vice Chancellor School of Nursing at the Faculty of Engineering, Science and Technology in Hingi Master Degree course toge dasweninge nantang ilan ko devani Faculty of Engineering, Science and Technology ge Dean Alfalil Adam Khalid Alfalil Adam Khalid Assalamu alaikum. Algon furta mi dannawalani School of Nursing in Hingi Master of Nursing course nimma sanad hasil kura dasweninge nanta. Salatta baswa devun edi University ke Deputy Vice Chancellor Administration and Finance Alfalil Abdurrahman Mubarak arihun algon warang adobveri kamayeku eden Alfalil Abdurrahman Mubarak Master of Nursing Distinction Award ek sanad hasil kura dasweni Fatmat Mashi Abdullah Master of Nursing Aishat Inas Aishat Fuchsia Aishat Nazima Aishat Shamina
Aminat Muna. Aminat Naziha. Aminat Risana. Aminat Shamna. Aminat Sobiha. Fatmat Inaza. Fatmat Masa. Fatmat Shazna. Fatmat Nazahat. Halimat Adam. Hamsana Muhammad. Mariam Lisha. Mariam Nahida. Mariam Nazlin. Mariam Shaha. Mariam Suha Muhammad. Nafia Hassan Didi. Naharat Ahmad. Rishmas Adam Said. Shadli Abdurrahman. Taslima Ismail. Zahira Zubair. Master of Nursing course nimma sanad hasil kori 10 වෙනින්න තහනිය දන්නවා. Algon demmi dannawadani Faculty of Engineering, Science and Technology hingi Master of Science in Geospatial Technologies for Disaster Management course nimma
सनद हासिल कुरा 10 වෙනිගෙන් අන්ත අසීමා අහ්මද් खदीजा नुसरा Master of Science in Geospatial Technologies for Disaster Management course ನಿಮ್ಮ ಸನದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಿ 10 වෙනින්න තහුණියා දන්නවා. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಡೀನ್ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರ್ಮಂಗ್ ಹಿಂಗುಣು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೋಹುಗೆ ಫುರತಮ ಬೆಚ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಸಣದ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ ಫಹುರ್ವೆರಿ 10 වෙනින් තකෙන් තිබිකමි ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಹಾ ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಇತುರುವ ಎ ಸಬಬ್ ಮಿಯದುಗ ಮಿ ಉಫಾವೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ದೆಂಗೊತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ 10 වෙනින්නම් ಹುವಾ ಲಾದೆವ್ವು 10 වෙනින්නම් ಹುವಾ ಲಾದೆವ್ವಾನಿ ಮಾಲ್ದಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ Dr. Ali Shahid Muhammad. Assalamu alaikum. Devarajya Government University School of Medicine Daswani Derivarum Kollattidongade. Bismillahirrahmanirrahim. Sihi idmat ke Fanwari ke gotuga मुस्तकबलगा मसके कुराने मिहेगे हैसियतों अहोरंग हया इंसानी हिदवता तहसीस कुरुमक अहदु मशाय बलिमिया के सिहता दुलहो कमकी अहोरंग में इसकंदे ने कंकं कमुगा है दुमशाय तीनी गुतुन्ना इज्तिमाई गुतुन्नाई सगाफी गोतुन्ना यदि आदका दागे गोतुं बलिमिया के करामाता अहरंग इहुतिराम कुरान कमशाई इंसाना दिलहुरम के हग्गा एम्मे मतीय दर्जंग इहुतिराम कुरमशाई बलिमिया के नस्ल नोत उफमवे गावमो नोत कुल नोत जिन्स नोत उम्र नोत जिस्मानी नोत नफ्सानी नुकड़दुन तरीकां नोत ऐनाग सियासी नोत एनुवेस विश्रुमका नोत माली फुदुन तरीकामा नोत निस्बबा आइलाया नोत उफन रशा नोत मिनुवेस कमे अहोरंग अदा कुरन कोद्दिंचे वाजिबाई बलिमिहा देमेदुगा इन हुरह कवियन उदयन कमशाई बलिमिया मरुमा फहोगावेस बलिमिया सिहता गुड़े गोतुं अहोरन्न लिफवा मालूमात के सिर्रु हिफेटु मति देमी हुरमशाई सिही इदमत के फनवेरे के गोतुगा देमी हुरमुगा फरवातेरे कमाई ओगा तेरे कमाई नजाह तेरे कमाई को हिदमे फोर के दिन मशाई सिही हिदमत के फंड के गदरवेरी सगाफे नगहट्टा नजाह तेरे कंग हिपट्टा ने कमशाई हरना उगन्ना दी मदरसुन्नाई हरना कुगा मस्के कुरा फंड वरिन्ना हग्वा एहतरामा शुक्र अदा कुरान कमशाई अहरना बिफा फन्नी इल्मु बलिमिहा आय सी हिदमत के फन्नुगा हिदमत दिनम के फेम नगल कुरुम कोरेवे मसके तवगा हिस्सा कुरुमशाई
सही हिदमत के फन्नुगा अहर अदा कुरंचे वाजिबता एम्मे मती दर्जन अदा कुरुमा मग फह कुरुम के गोतुन अहर अमिद सिहता दुड़े हो कमा इसकन देने कमशाय अहर नदबिफा फन्नी इल्मु कुरुमति वेदान रुक्कातरी हालत गावेस इंसान इन्वत मदनी हग्गे निकुला गत्म बेरु नुकुरान कमा मैंग हजरत वाग्य दे हालो हाजिर वफा मिमा वज्जिस के कुरुमतीगा अहोरें वादुआ में शुक्रिया डॉक्टर अली शाहिद मोहम्मद मियादुगे मि दसवेन हफ्लाग अकी ती एम्हा दसवेनिन कुरमों दिगु इंतजारेगे फोनिनिमो मिसनद हासिल कुरमं कशिंग हिवरुनेरे केरुमा साबित अजमायको बुरको मसक्केको कामयाबीगे कुरिबोट वासिलवि दसवेनिन तके मि मालमगा एबतिबि ए शरफ्गे वोडा हास वणतोगे हग्गवेरिंग वणवणियं हूण दसवेनिंगे नंतं एवलान कोद्देवाणी फिक इनाम कमिटी के मेंबर डीन ऑफ स्टूडेंट्स आशिया लीला अहमद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम 10 नंतंग यूलान कुरवमुंदियइरु एगे तेरेंग शरफ्गे एवोडायकु सनद लिबे 10 फाहग कुरविಗೆಂದಿಯ दिवे राज्य गौमी यूनिवर्सिटिंग दे शरफ्गे एवोडकी फुरतम डिग्रींग फेशिगेंग मती लेवल तहुगे कोर्स तकुं एव्वेस माद्दायकुं फेल नुवे ग्रेड पॉइंट एवरेज 3 पॉइंट सुमेंग नुवत एवुरे मती हासिल कुरा दरिवरुन्न देवे एवोडे देहा 26 वन आहारुगे फुरतम टर्मगे 10 तेरेंग मी एवोर्ड लिबे हुरिहा 10 नंत 10 वमुगे अम्मती फोतुगा बयान कोरई फवाने मी हुरिहा 10 तहुनियाया मुबारक पादी दन्नवा मिहार अलगन मी दन्नवालनी शरफ्गे एवोर्ड लिबुन फरात तकुगे तेरेंग ग्रेड पॉइंट एवरेज 3.5 नुवत एवुरे मति लिबुमा एकु एकी कोर्स तकुं एव्वण होदा राज्यगे इज्जतरी रईसुल जुम्हूरिया देवा इनाम हग्वा 10 नंत मी इनाम तंग हवाल को देवा हाजिरिना मुहातब कुरवा वाहक फुल देक्का देवुं एदि दिवे राज्यगे इज्जतरी रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़गे अरियहुं वरंग अदब वेरकमा एको दन्नवन इज्जतरी रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ Faculty of Arts, Master of Arts in Social Policy, Evana Mashia Amjad. Evana Aishat Lamha Hussein Ramiz. Evana Aishat Mihuna Nasir. Faculty of Education, Bachelor of Teaching Primary, Islam and Quran, Evana Fatmat Nashat Abdul Gayoom. Postgraduate Diploma in Higher Education, Evana Aishat Sana Sharif. Master of Education, Evana Aishat Anau Muhammad. Master of Education, English Language Teaching, Evana Mariam Amana Hashim.
Faculty of Sharia and Law, Bachelor of Sharia and Law, Honours, Evana Alim Ali. School of Nursing, Bachelor of Nursing, Evana Ahmad Aman. Shukriya Izzat Rais. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين දිවරාජ්‍යක කෞමී යුනිවර්සිටි එක කියවාගෙන් මියදු 10 වෙනිවි 31 10 වෙනින්න වරන් හුණ මරහබාය එම් ෆුර්තම සගුණු තන්නව ආද කාමියාබි යකි එකම මසක්කේ කුරුමුන් අල්ලාහගේ ඉරාද ෆුලා මින්වර් ෆුලා කීක හාසිලගෙන් දාකම මියදු තිය ලොබ්වෙති හුරිහා දස්වෙනි එතන් ආහාරකෝ එත බුර මසක්කතකුන් එත කුර්බානියේ වෙගෙන් අදි මකින් ખાસකෝ තිය ලොබ්වෙති දස්වෙනිගේ බෙලෙනි වෙරින් මෑම්බෆෑන් වී කුර්බානියා කීක අදි යුනිවර්සිටියේ වෙරින්න කියවැදෙවි මුදර්රිසුන්න හුරිහා බේෆුන්ගේ හිම්මතා බුර මසක්කතා කීක මියදුගේ මි උෆා හාසිලගේ මිතනි මි උෆලුගේ වගුතු මි කාමියාබිගේ වගුතු එහෙනම් මි අදි ෆෙෂොමෙක්කමුග ගබුදු කරන් චහෙන තිය හුරිහා ලොබෙති තස්වෙනින් මියදුති ග්‍රැජුවේට් වෙගෙන් තිය නුකුම ෆෂණි මුලින් ආ හයාත ඒ හයාතකි අමිල්ල දිරියුණු ඉතුරන් ආරාස්තු කුරුමුගේ හයාත එකුග අවුන්ඩ එදෙනි අධි අවුණු ගබුදු කරණි තිවරිහා ලොබෙති දරිවරුම් වෙස් දස්වැනි වෙස් කබුල් කුරාණි එයි කවුම තිමන්නාගේ කීබෑ කොත් දෙවේනි කොන් කමෙත්තෝ බල එම් කමෙ කොත් දෙවේතෝ මියදුති හාසිල් කුරවුණු හාසිල් කුරුමතිග අසුම් කණ්ඩලාගෙන් කුරිය දාන කමෙක්කම වානකම ආද වර බුර මසක්කතුම් හිදාහම මියාද අවුණු හඳානන් අන්නනි හම තිබේ ෆොළුම් ෆදෑන් ති රාස්තා අවුණු වෙස් කඩත්තු කුරි හඳ වර ගින අහර්තකෙක් කුරි ඩිග්‍රීන් මාස්ටර්සුම් PhD හමයන් අවමුග ඉංග්‍රීසි විලාතුග අංහාරු දුවහු ඒකි තජරිබාත ඒකි චැලෙන්ජ්ද කඩත්තු කොරංචේ හුණු වර දති දුවස්ත එහෙනමස් ඉරාදු කරවීති අල්ලාහගේ ඉරාද ෆලයිකීග කාමියාබි හාසිල් වෙගෙන් දියයි හිම්මතයිකුග නුගුඩා ෆද අසුමෙග්ග කුරවුණ මසක්කතුන් එතබ්බෙගේ හිතරිකමයිකීග වර දති දොස්ත එහෙනමස් නතිජා අවුඩ මුහිම්මි හාසිල් කුරන් දියයි නතිජා ඉරාදු කරවීති ඒ නතිජා තිබේ ෆොළුම් වෙස්ති හාසිල් කුරි හඳහන ගෙන්නම් වී මියදාහමෙන් අවම කුරි මසක්කේ ඒ වර මුහිම්ම කම එයි කිවෙතෝ එයි එහා බුර මසක්කත ඇකීග මිහා මති වනතන් හෝදෑගෙන් නුකුමේ ඒ කුරෙවුණු කංකං මතින් හඳෑ නුකො දෙන් කුරිය දාම් වෙච්චියා හයිගතුග තිමාගේ කීබෑන් කුරින් අවුණු දෙන්නයි ෆදෑන්
කවුම කොද්දවේන කමකී කොබාතෝ බලා එම් රංගලු මෙම්බරෙග්ග එකන් කුරුමුග කුරිය දියු මං උදග් ගුතක කුරිමතිවාන ඒ අසුම් වරුග දෙන්නවාන අවුන් හම හයාතුන් එහඳාන් කුඩකොන් ආකොල්ලන් හිතන් අර එම්මෙ ෆහුම රහලා PhD ಗೆ ಮರಹಲಾಗದಿಯರುಗ ಅವನು ಕೇವಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಾಯಿರಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ದಾಯಿರಂ ದಿರಾಸಂ ಹೆದಿ ರೆಯಾ ದುವಾಲು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಗೋಳೆಂಚ ಹುನಿ ಮಕಿ ವತ್ತರಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ತಕೆಂ ಹದಾಗೆ ಏಗೆ ದಶವಾದೆವೆ ಎಲ್ ಶೇಪಂ ಉಣ್ಣ 1.2 meter 1.2 meter ge L shape ge blocking hada waki gotaka mix koggen concrete hadage eti waki gotaka kiyo koggen ega mati ge adi ge sateka gura gina ekiwattaruge temperature measure kura device taka movement measure kura points tan amilya buruman torufage harukogge ರೆಯಾ ದುವಾಲು ವಕಿ ಗಡಿತ ಹೆಗ್ಗ ವಿಮ್ಮತಿ ಒಶೋ ಯೋಯಗೆ ಏಗೆ ರೀಡಿ ನಗಾಗೆ ಎತಂ ಆಹಾರೆಂ ಹೇದಕುರಿ ಏಯ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ದಿರಾಸಾಯ ಏವ್ವಾ ವೆಬ್ಬಲಂ ವೆಗೆ ಏಗ ಬ್ಲೆಂಕಟೆಂ ಅಳುವಾಗೆ ಹೂಣು ಕೊಗ್ಗೆ ಹೂಣು ಮಡುಕೊ ಹೂಣು ಮತಿಕೊಂ ಹೆದೀಮ ದೆಂಗೆವಾಗು ತೆಬ್ಬಲ ಮಿಕಾಲ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಿ ದೆಂ ಎ ಐಕೀಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ ಎತತ್ ಸತೇಕ එකමා ගුලේ දායිරාතෝගේ පේපර්ත කියා දේග මච්ච බිනාකො තියොරිටිකල් ඇනලිසිස් එකෙන් හදා ආ ඊජාද කුරමි චහෙනි ඒ මසක්කතුග එත දුව හෙදියයි දෙන් හම යගිනුම් වෙස් සුපර්වයිසර් එත බෑගේ හිතරි කමයි කීගා මි මසක්කේ කාමියාබ කුරුමුග එම්ම ෆහම රහලා දියරුග එම්ම ෆහ හතරු මස්තුස් එම්ම ෆහ හතරු මස්දු අවුන් මසක්කත මුස්වාම් වෙගෙන් හෙදි ගොතකි අවුන්ගේ ආයිලා ස්මාලිය බදල් කොෆ ෆහ හතරු මස්තුස් කොම්මෙ දුවහකු විහි ගඩීරු මසක්කත ගොලන යුනිවර්සිටි එක කොම්මෙ දුවහකු විහි ගඩීරු නිදි දෙගඩීරු තිංගඩීරු ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಗೊಸ್ಸಣ್ಣಂದಾಣೆ ವಗುತ್ತ ಏಕೀಗ ಹತರು ಗಡೀರವರ ಗಿನೇಕುಂ ನುದಾಣೆ ಹೆಂಕಮಕ ಏ ಮಸಕ್ಕೆ ಇರಾದುಕೊರೆ ತೀಕೊಂಡು ನಿಮುನೀಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ವೈವಾಗ ಬುಣಿ ಹಂದ ಆದಿ ಸೆಬಹುರಿ ತಿಮಣ್ಣ ಎಕ್ಕೊಳು ಅನೆಕ್ಕೊಳ ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಿಯಾವೆಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನುಫೆউನೆ ಕೀನೆ ಹೆದಿ ಅವನು ದೆನ್ನವಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಹಿತರಿಕಮ ಯಾಕೀಗ ವರಗ ರಂಗಳು ಬೇಫುಳೆಂ ಉನ್ನವಿ ಎದಿನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೀಗ ದೆಂಗ ಅವನು ಎ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕೀಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ದಣ್ಣವ ಮಿಳೆ ವಾಹಕೇಕಿ ಹಿಮ್ಮತ ಯಾಕೀಗ ತಿಮಾ ದಾಂಬೇನುವ ಹಿಸಾಬ ದಿಯುಮುಗ ವರಗ ದಜಮಕ ಯಾಕೀಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರೀಮ ನತೀಜ ರಂಗಳು ಆಣೆ ನತೀಜ ಹುರಿಹಾ ಸೆಚ್ಚಕಿ ಎ ನತೀಜಾಗ ಮಚ್ಚ ದೆಂ ಎಮಿಹಾ ಇತುರು ಹಿವರಕ ಯಾಕೀಗ ದೆಂಗೆಂ ಹರ್ಫತಕ ದಾಮಸೆ ಕುರಂಜೆ තිය ලොබ්වෙති දස්වනින් තිකුරි මසක්කයි තී වරබ්බුර මසකත වරගින චැලෙන්ජ්ත අවුණු දෙන් එහෙන් හුරියා වහකේ නුදක්ක එකම එකනිමි දෙන්නෙවි එහෙන් කන්තත්තවස් කඩතු කුරින් එහෙවිම අසුමක වාම්වි කිතම්මෙ බොඩු චැලෙන්ජ් කුරි මච්චන් අයස් අමිර නෆ්සන් ඉතුබාර කුර ෆුර්තමකමක පොසිටිව් තින්කින්ග කුරියද්දා ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೊರಿಯ ದಿಯಾಮ ಇರಾದು ಕೊರವೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದು ಫುಳಾಕೀಗ ದಿರಿಯುಳು ಕಾಮಿಯಬ್ಬಾಣೆ ತಿಮಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕೌಮಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆವೇಣೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತಿಮಣ್ಣೆ ಕಂ ಕುರೆವೇಣೆ ತಿಮಣ್ಣೆ ಕಿ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಅಮಿಲ ನಫ್ಸಗೆ ಮಚ್ಚ ಇತುಬಾರ ಕೊಗ್ಗೆ ತಿಮಣ್ಣೆ ಕಿ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಆಯಿಲಾಶ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಮುಚ್ತಮೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದೆ ವಿಧಾನೆ ಮೀಹಿಕ್ಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯದ್ದಾಶೆ මියද තීසාවති ආදවුණි වර මසක්කතු එහෙවිම ඒ මසක්කතුන් එබජෙහි නතිජා නෙරෙද ඒ නතිජා නෙර දිනුමුග දෙමෙ මිදෙන්නේ ගොත පොසිටිව් තින්කින්ග් කුරිය වඩන්න අවශ්‍ය හැම එයා එකීග තිමන්නේ කි දිවෙස්සක වීති
මි දිවෙහි ගවම උපම්වි නේවාල දිවෙස්සෙක්ගේ ෆරාතුන් ෆෙන්නංචේ හුරිහා කමෙ කවුම තක ෆෙන්නාන මිහෙක්කම ගාසොම කඩාලෙන්චේ ඒ කිවෙතෝ ඒ අවුන් මෙන්න ලෝමරා නොලෙවේන හගීගතෙක්කමුග මියදුගේ මි දුනියේ ඔතීති අවුන් මෙන්නක ලෝමරේ නුලෙවේන අවුන් මෙන්ගේ මි බවන්නේ ෆාවා මි දුනියේග කන්තත්ත මි වමුන්දා ගොතේ හැමකෙනි තිමන්නගේ දඹිදරින්න ආයිලායන් එකනි විස්නාගෙන් මියගොතකු නෙක්කුරියත් දෙවේක මි ග්ලෝබලයිස්ඩ් මි බවන්නේ ෆමිය දුනියේග මි හිඟා ඔයවරුතවග තිමන්න මි දිවෙස්සක වීති අවුන් මෙන්නා හැමයම් මි ගවමු ගෙනස් දින් අබුතෝලුන් එවි කුර්බානි මතින් හදාන්කෝ අවුන් මෙන්ගේ කවමුගේ කන්තත්ත වෙගෙන් දාන ගොයින් හිතක් ගෙනස් ති කියවි කියවුමෙක්ගේ බේනු කවුමීග විස්නුමෙක්ග හිෆෑගේ එක් ගුරුබාම් වි හුරිහා ගුරුබානියෙන් හදාන ගෙනස් එබ ජෙහේ කවුම තිමනෙක් කොද්ද වෙන කොන්කමෙත්තෝ බල ඇත වරං ඉල්මි මෙහෙෆිලග මිතිබි වර ගින දායිරාතකුන් කියවෑගෙන් තිබෙෆුන්ති නුකුම වඩන්නවනේ කවුම මුහිම්මෝ එත දායිරාකු ආදි මිෆද එතන් අහර කුරින් කොම්මෙ අහර කොස් එත සතියක දරිවරුන්ගේ දස්වැනිවේ රාජ්‍යගේ එබයි වර බොඩු ඉල්මි පොපියුලේෂන් ආදි ඉරාදු කවියා කුරියන් වෙත්තනුගේ වර ගින වෙස්වාන අවුන් මෙන් නැෂනල් යුනිවර්සිටි මි ෆුලා කුර්ම මි කුරා මසකතුගේ තරෙන් ඉරාදු කවියා ආදි ඉතුරු දායිරාතකොම් වෙස් ඉල්මි මාහවුල් දානේ ෆුලාවම එහෙම මි හාසිල් කුරවේ ඉල්මකි ඒ ඉල්මුගේ බේනුන් හිෆෑගෙන් අවුන් මෙන් කවුම ආරස්ත කුරුමුග බේනුන් හිෆා ඉච්චක හදන් එබෙජේ කවුමෙ බිනා කුරවේනි අවුන් අබදස් මිදන්නවනි දෙරොංග කුන්නේ ෆිකුරී ගොතුන් අදි ෆිසිකල් ෆෙන්න හුන්න ගොතුන් දෙගොතුන් ෆිකුරී ගොතුන් මිකුරංජේ කංකම අවුන් මිදෙන්නේවි ගවුමේ විස්නුමගේ බෙජේ තිබේෆුණු මස්කෙත්තක කුරන් එහෙන්නුනි අවුන් මෙනමි ලෝමරා ලෙවෙනි ෆෙන්නුන් හගීගතක මත කුරිමතිග කුරවේ බේ ඉන්සාෆක අවුන් මෙන්ගේ දරින්ගේ මුස්තක්බල අවුන් මෙන්න ලෝමරා මි ලෙවෙනි එහෙන් හද්දවා එබජේ මස්කෙත්තක කුරන් ඉරාදු කවියා රතීජා ඒක රංගලුවාන් අවුන් මසෙක්ක මි කුරණි අවුන් මෙන්ගේ සියාසත් උතරෙන් රයිතුන්න එකි කංකම් මගු ෆහිකොද්ද ඉරාදු කවියා මියදු රයිතු මජිදි හුග හොෂේලිගෙන් එදා බජටකි දිවෙහි රාජ්‍යගේ තාරිහුග එම්මෙ ෆුලාමිනෙග්ග ගෙදොරවෙරිකම ටකා මගු ෆහිකොද්දේ බජට ඒ බජෙටන් අවුණු කියන්නේ අද හැමයි හගී ගතුග වෙස් තම්ෆීස් වගෙන් දායර වාණි බෝහියා වහිකමගේ බජටක ති හුරිහා බේෆුළුන්න එවසෙම මුහිම්මි ගෙදොරවෙරික කියවෑගේ මිනුකුන්නනි වසීෆෙන් අදා කුරන් ගින බේෆුළුන් උලෙන් ජෙහෙනි උලේන තනෙන් නැතිම එම්මෙන් ආයිලා මිහුන් එව්වෙලාගෙන් තනෙක් කුයින් හිෆා එහෙම ගෙදොරවෙරිකන් හාසිල් කොද්දිනුමුග ඉරාදු කවියා මියදු මිහුෂේලේ බජටුන් දෙකමෙන් හැම දන්නවාලම් බේනු අල ෆෂා මශ්රූත උතරේ ෆිසිකල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් හවුසින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ද 1.5 බිලියන් රුපියාගේ මසක්ක මියන්නාරු හිඟාන ගෙදොරවෙරිකම් අමලි ගෙදොර බිනා කුරුමු හැම යෑකීග මියන් හෆ්තාග ෆෂා අවුන් හඳාවනේ මියන් හෆ්තාග නුනි වරන් අවහ නොවැම්බර් කුරි කොළ ෆෙෂේන අවුන් වෞද්වි 1% of rebodonu interest බදු කුරා housing loan scheme ඒ loan scheme ගේ තෙරෙන් අමිල්ල ගෝතිය මීහාගේ ගෝතිග ගේළුමෂ හදම් ෆෂා නුනිමි ෆුරිගේ නිම්මෂ නිම්මා ෆුරිගේ මරාමත කුරුමෂ තින්කන්තක ලෝන් දේන ලිබේන 1% interest ඒ loan scheme බේනුම්වා 1 බිලියන් රුපියාවස් මෙන්නාර බජට් හිමිනේන එහෙම 2.5 බිලියන් රුපියා ගෙදොර වෙරිකම මි දන්නවුන් උලේ වාහකයකි තිබේ ෆුලුන් හිව්වරාකීග තිකුරේ මසකතුන් ගෞමක් කමෙකොද්ද වෙතො නුක වඩන්න වාෂේ අවුණු මෙන් බලානමේ ඉරාදු කවියා තිබේ ෆුන්න බේනුම්වා රයිතුන බේනුම්වා ගෙදොර වෙරිකම් හාස ගොතෙග්ග හාසිල් කොද්දිනුම හැම යෑකීග දෙන් හුරි දායිරාතකුම් වෙස් වසීෆාග දායිරාතකුම් වෙස්
ಅದು ದೆಂಗುರಿ ದಾಯಿರಾತ ಕೊನ್ಸ್ ವಜೀಫಾಯ ಬಲಾರು ಇಕ್ಸೋದು ಫುಳಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಇಕ್ಸೋದು ಹರದನಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವರಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿ ಕುರವೆನು ಇಕ್ಸೋದು ಫುಳಾ ಕುರುಮಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಕಿಯವಾದೆವೇಕಿ ದಾಯಿರಾತಕ ಬಲಾರುಗವೆಸ್ ಅವನು ಗಬೂಲ್ ಕುರಣಿ ಮಿ ವಿಷ್ಣುಮುಗ ಮಸೆ ಕುರುಮಕಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಇರಾದುಕ ವಿಯಾ ಹೇದುಮುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಎಕ್ಕಂತ ಅದು ಇತುರು ಕಂತತ್ತವ್ವೆಸ್ ಅವಳು ಮೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೋದು ಫುಳಾ ಕುರುಮ ಜುವಾನುನ್ನ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಕಾನಮಿಯ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ ಜುವಾನುನ್ನ ಏಕಿ ಕಹಲ ಫಣ್ಣುತ ವಿಕ್ಕಾಗೆ ಫುರಿಹಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ನಿಜಾಮೆಗೆ ತೆರೆ ಏಕಿ ಕಹಲ ಫುರ್ಸತ್ತ ಹೋದಾದಿರ ಮಮ್ಮಿ ಕುರೆ ಮಸಕ್ಕೆ ದಣಿ ಬಾರು ಸ್ಪೀಡುಗ ಹುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ತ ಬೊಡುಕಮು ಚಾಲೆಂಜ್ ತ ಗಿರಾ ಕುರಮು ನಗ ಅವಗುತು ನಗಮು ಎ ದಣಿ ಏಕಮಕು ದಣಿ ಕುರಿಯ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ಇತುರು ಕಂತತ್ತ ಗೊತ್ತುಗ ಅವಳು ಮೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೋದುಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಫುಳಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅವನು UN ಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಿರು ವಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ ಕೊಫ್ಫ ಅವಳು ಮೆಂಗೆ ಎಕ್ಸೋದುಗೆ 100% GDPಗೆ 100% ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊದ್ದೆ ಇಕಾನಮಿಯ ಕಂ ಹದಂ ಬೇಣುವೆ ದೇಹಾಸ್ ತಿರಿಯ ಹಮೆ ದಾಮ್ ವೇರ ಅವನು ಮಿಹಾರ MMA ಗವರ್ನರ್ ದಣ್ಣವ ಫವಾಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫ್ ಕುರುಮ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯ ತಾರಫ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆತ್ತ ಫಶ ಎ ಮಸಕತ್ತ ಗುಳೆ ಮಸ್ ಅಮಲಿ ಮಸಕೆತ್ತೋಗ ಮಿಹಾರು MMA ಗವರ್ನರ್ ಮಸಕೆ ಫಶಾಫ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯ ಗೆನೋಮುಗ ಏಗೆ ಹುರಿಹಾ ಗಾಣುಣಿ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತ್ತ ಕವೆಸ್ ಫರ್ವಾಲಿ ಬೇಗೊತ್ತ ಖಾಸ ಗಾಣುಣು ಹದಾಗೆ ಅದಿವೆಸ್ ದೆಂಗುಣ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮಿಂಗಡುತ್ತ ಕಾಯಗೊತ್ತ ರಾಜ್ಯಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಫುಳಾ ಕುರುಮ ಮಿಹಿರ ಕಂಕಮಕಿ ಕಿಯವಾಗೆ ನುಕುಣ್ಣ ಕುದಿಂ ಜುವಾಣು ಏಕೇಕಿ ಫಣ್ಣುವೆರಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೋದುಗ ಹರಕಾಯತರಿಮುಗ ಹುರಿ ಫುರ್ಸತ್ತ ರಾತುಕವಿಯ ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತಾಗ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ತೆರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ತೆರೆ ಅವಡ್ಮೆಂಗೆ ಗೌಮ ವೇಗೆನ್ ದಾಣಿ ವರ ಬೊಡ ರಾಜ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಮ್ಯಾದಾಣುಗ ಅದು ಅಮ್ಮದು ಮಿಕಹಲ ಕೂಡ ಗೌಮಕ ಬಲ್ಯಾರು ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಸಫುಗ ಲೀಡು ಕುರ ಗೌಮಕ ಎಯಿ ಅವಡ್ಮೆಂಗೆ ಆಂಬಿಷನ್ ನತೀಜ ಅವನು ಮುಹಿಮಿ ನತೀಜ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮುಗ ಕುರಂಜೆ ಹುಣು ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಮೆ ಕುರುಮುಗ ಅಜುಮುಗ ರಾದುಕವಿಯ ಮಿಯದ ಹಮೆಸೈ ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತಾಗವಸ್ ಹಮ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತರಿ ಕಮಕಿ ದಾಣಿ ತೀಬೆ ಫುಳುಂಕಿ ಬ್ಯಾಂಗೆ ದನಿ ಏಕಮುಗ ಬ್ಯಾರಿವ ಕೌಮಿ ವಿಷ್ಣುಮಗ ಬ್ಯಾರಿವ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಬೇಣು ಕುರವ್ವ ಅಮಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮ ವಿಷ್ಣು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಕೀಯವಿರುಗ ಅವನು ಪ್ರಥಮ ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಯ ಒಂದು ಏರುಗ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಕೀ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದಾಳು ಥಿಂಕ್ ಕುರಂ ತಿಮಣ್ಣ ದಸ್ಕೊದ್ದೇಣಿ ವಿಷ್ಣನ್ಶೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆವಾದೆ ಅಂದರೆ ಏಕಮಕು ತಿಮಣ್ಣಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮಿ ತಿಮಣ್ಣಮಿ ಕೆವಾದೆ ಕುದಿಂಗ್ ವಿಷ್ಣನ್ ದಾಸ್ ಕುರುಮೆ ಎಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನುಕುಣ್ಣೇರುಗ ಎಮಿಯಾಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಸಿಕೊಂಡಿಂಗ್ ಹೆಮ್ಮಿಯಕ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಕುಡಿ ದೂಕೊಂಡುಲ ಅಮಿಲ್ಯ ವಿಷ್ಣನ್ ದಾಸ್ ಕೊದ್ದಿನೊಮೆ ಏ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನುಕುಣ್ಣೆರೆ ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಹೆಚ್ಚಕಿ ಎಮ್ ತಿಬೆ ಫುಣ್ ತಿಬಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಸಿಕುಡಿಂ ವಿಷ್ಣಂಗ್ ಜೆಹೇನೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ವಣಿಕ್ಕಿನಕ್ಕಂ ಗೌಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಗವೆಸ್ ಫರ್ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಗವೆಸ್ ಅದಿ ಬೈನಲ ಗಾಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಗವೆಸ್ ಕಂಕಂ ವಾಗೆ ಎಹೆಮ್ಮಿಹಕು ಬುಣಾ ಎಚ್ಚ ನೋನೆ ಗಬುಲ್ ಕುರಾಣಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಸಿಕುಡಿಂ ವಿಷ್ಣವಾಶೆ ವಿಷ್ಣವಾರುಗ ಕಂಕಂ ವಾಗೆ ವರ ಫಸೆಹಂ ಫಹಂ ವಾಣೆ එහෙම අමිල්ල නෆ්සන් ඉතුබාරකෝ අමිල්ල සිකුඩින් විස්නෑගෙන් මියදාහම තිකුරි බුර මසක්කතුගේ ෆොනි මේවා ෆොනි මීරුකන් තිමන්නගේ නෆ්සෂ තිමන්නගේ ආයිලාෂ අදි ගෞමන් හෝදා දෙනුම් වරගොද අසමුග කුරිය දියුමන් අවුණු ඉතිමාස් කරන් අදියාගෙන් කරන් අවුණගේ දුආයකි අවුණු මෙම්මෙම් කුරා මසක්කතුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බරකා ලබ්බා අවුණු මෙමි ගෞමකි උෆා ෆාගති राज्य कमुग मिंबर कुरबुं वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शुक्रिया इज्जत रईसुल जमहूरिया मणिक फंड तिया विदालवी वरंग अघोरी वाहक फड़े तिया वाहक फुलो मियदुग दस्वेनिंग इब्राहिम हासिल कुरान कमा यगिन कुरा हाल हाजिरिंग नमगा वरंग इखलास तिर शुक्रें मणिक फानंग अरिस कुरंग शुक्रिया
ಆದೆ ಇಲ್ಮಾ ಹಿಲ್ಮುಂಗ್ ಜಾರಿವೆಗೆಂಗ್ ಮೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಇಲ್ಮಿ ದೊರೋಶಿನ್ ತಿಯ ದಸ್ವೆನಿ ನುಕುನ್ನೈರು ದುಲುಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಂ ಹಿಂಗೆದೆ ಫೊಣಿ ಇಹ್ಸಾಸ್ ತಕ ಶೂರತಕಿನ್ ಹುಣ್ಣಾಣ ಕಂಗಾಯಂ ಮಿ ಶೂರತ ವದಾಯಿ ಬಹೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ಗಾ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊದ್ದೇಣಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಗ ದಾರಿವರ್ ಮಿಯದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣದ ಹಾಸಲ್ ಕುರಿ ಎದ್ ದಸ್ವೆನಿ ಆಯಿಷತ್ ಅನಾವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन दिवहि राज्यगे इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर दौलत के वजीरों जलसागा बैरवडानवा एमहा इज्जतरी हीवागे दारिसुं ಲೊಬ್ಬೆತಿ ಬೆಲೆನ್ವೆರಿಂಗ್ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗಂಡಾಕಿ ದಸ್ವೆನ್ ವಿದಾರಿವರುಂ ಅದಿ ದುರಾಗಾತುನ್ ಜಲ್ಸಾ ಬಲಂ ದಾಯ್ ಮೆಹ ಫರಾತ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಯದು ವೆಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಅಳ್ಗಂಡು ತಿಯ ಮೆಹ ಬೇಫುರುಂ ಕುರಿಮತಿಗ ಮಿಹಿರಿ ನುಹನು ಶುಕ್ರವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಏಕಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತಕೊಂಡ್ ದಸ್ವೆನ್ ವಾದಾರಿವರುಂ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರುಂಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಶರಫ್ ಲಿಬಿಗೆಂ ಮೇದಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆಮ್ಮೆಂಗ್ ಎಕುಗಾ ಕುರಿ ಹಿವ್ವರ ಪುರ ಮಸೆಕ್ಕತುಗೆ ಅಳುತವೆರಿ ಅದಿ ಫೋನಿ ನತೀಜಾ ಹಾಸಲ್ ಕುರೆವಣು ಉಫಾವೆರಿ ಅದಿ ಎಹಾಮೆ ತಾರಿಹಿ ದುವೆ ಅಳುಗಂಡಾಕಿ ದಸ್ವೆನುವೆ ಹುರಿಹಾ ದಸ್ವೆನಿ ನವೆಸ್ ಮರ್ಹಬಾ ಕೊಮ್ಮೆ ದಸ್ವೆನ್ಯಕುವೆಸ್ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಇಲ್ಮಿದ ತುರಾ ಕುರಿಮತ್ ಲಾಫಾವಾಣಿ ವರ ಫೋನಿ ಉಮ್ಮೀದ ಕಾಯಕುಗ ಕೈಯಗಿ ಅಳುಗಂಡುವೆಸ್ ತಿಯ ಕೊಮ್ಮೆ ದಸ್ವೆನೇಕೆ ಎಫ್ಫದ ಮಿಕೋಸ್ ಫೆಶುಮಣ್ಣಿಮಿ ವರ ಫೋನಿ ಉಮ್ಮೀದ ಕಾಯಕು එහෙනම්මවෙස් කොහුගේ ෆෙෂන් දිමාවගෙන් දියයි අල්ගොන්ගේ හැම හොගේ දර්ෆුල් හොස්පිටල්ග ඇඩ්මිට් කුරේ ෆා උදගුතුවස්වරක කොහුගේ ලියොන් ලිබමු ෆුරතමවෙස් විස්නාලවුණි කොස් පස් කොල්ලුම එහෙනම්මවෙස් ආයිලෑන්දිනි කුරියදියම හිවරු හොස්පිටල් එඳුග උඟුමත්තිග දර්ෆුල් බාවෑගෙන් එදොහො අල්ගොන් මිතතුරු ෆෙෂී හොස්පිටලා ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಾದೆ ಮೆದು ದತರು ಕುರಮು ತಿಯಕೊಮ್ಮೆ ದಸ್ವೆನೇಕೆ ಎಫ್ಫದ ಮಿದತುರುಗ ಕುರಿಯದ್ದಿಯುಮ ಶಕ್ಕು ಫೆದು ಹಿವ್ವರು ಗೆಲ್ಲನು ಎತಫಹರೆಂಗೆ ಏನಮವೆಸ್ ಎದು ದರ್ಫುಡೆಂದು ಮತ್ತಿಗ ಬಾವಾಗೆ ನೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫೆಣ್ಣ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ಮಿದತುರುಗ ಕುರಿಯದ್ದಿಯುಮ ಹಿವ್ವರು ಲಿಬಿ ಅಳ್ಗೊಂಡಗೆ ಅಜುಮಂಗ್ ಇತರು ಫುಡ್ ಹಮ್ ಕಮ್ಮೆ ಗೆನೆಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಗೆ ಮಿಂವರ್ ಫುಳಾಕು ಎದುಗೆ ಹಿವ್ವರ ಬುರ ಮಸೆಕ್ಕತು ಮತಿ ತೌಲಿಂ ಫಶಮುಂ ಅಳ್ಗಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಫುಡತಮ ಕಂಡೇಳ ಅಜುಮ್ ಮೇದ ಅಳ್ಗಂಡ ಹಾಸು ಕುರೆವಿಜ್ಜೆ ಅಳ್ಗಂಡ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾ ಮೀಹುಣ್ಣ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸಕೊಂ ಅಳ್ಗಂಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಣ್ಣ ಫಿರಿಮಿಹ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದಿನಿ ಫಿನ್ಯಾ ಹೂಣುಗಾವೆಸ್ ಅಂದಿರಿಕಮ ಉಜಾಲಕಮ್ಗಾವೆಸ್ ಅಳ್ಗಂಡ ಆಯ್ಕಗ ತಿಬಿಕಂ ಅಳುಗಂಡು ಮೇದ ಮಿವಾಹಕ ಮಿದಕಣಿ ಮಿವಾಹಕೆ ಕೀವಕಿಂಗ್ ಅಳುಗಂಡ ಹಾಸಕಂ ಕವಾತಿಯನ್ನು ಮಿಯದು ಮಿತಾತಿ ಬಿಕೊಮ್ಮೆ ದಸ್ವೆನ್ಯ ಕೀವೆಸ್ ಮಿದತುರುಗ ಎತ ಗೊಂಜ ಹೊಂತಕ್ಕೆ ಕುರಿಮತ್ಲ ಏಯಿಂಗ್ ಅರಾಗಣಿಗೆಂಗ್ ಹಿಸಾಬ ವಾಸುಲ ಫತಿ ಬಿದಾರಿ ವರುಂ ಕೈಯಾಗಿ ತಿಯ ಕೊಮ್ಮೆ ದಸ್ವೆನ್ಯವೆಸ್ ಎದು ಎ ಗೊಂಜೆ ಹೊಂತ ಫಹನಾಳಾದಿ ಗೊಯ್ ಹಂದಾಂಕೋ ಕುರಿಯಂಗ್ ಎತ್ತಾಂಗ ಏಯಿಂಗ್ ಹಿವ್ವಳ ದಿಬ್ಗಣ್ಣಾಣಕವ ಉಮ್ಮೇದ್ ಕುರ ಅಳುಗಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿಯದ್ಗೆ ಮಿ ಕಾಮಿಯಾಬೇಕಿ ಎತ ಫರಾತೆಗೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ ಎಬ್ಬಾಳುನ ಶಾಮಿಲ್ವೆಗೆಂ ವಾದತುರೆ ಮಿ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗ ಹಿಸ್ಸಾವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಫರಾತುಗೆ ಅಗುವಜಂಕೊ ಎ ಫರಾತಕ ಶುಕುರ ದಾಕುರ್ಮಕಿ ಮೇದು ಅಳುಗಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದಸ್ವೆನ್ಯಗೆ ವೆಸ್ ಜಿಮ್ಮಾಯ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಇಲ್ಮು ಫುಳಾಕು ಮಿಫದ ಹಿವ್ವರೆಂಗ್ ಅಳುಗಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಕಿ ಬ್ಯಾಗಾಲೆ ವಿಕಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಮಿಫದ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯಂಗ್ ಅಳುಗಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿವರ್ ಕುರ ವಿಟ ಕಮಟ್ಟಕ ಹಮ್ದಾಯಿ ಶುಕುರ್ ಕುರ ಉಂಗಡ್ನ ದೇವುಮ್ಗ ಬರುಬದಿ ಕಮ್ಮೆಣ್ಣೆತಿ ಅಳುಗಂಡು ಮೆಂಗೆ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ದಾಡಿಸುಂ ಕುರವಿ ಹಿವ್ವರ ವೆಸ್ಸಾಬಸ್ ತಿಯ ಲೊಬ್ಬೆತಿ ದಾಡಿಸುಂ ಕೆತ್ತಿರಿ ಕಮಾಯಕು ಉಂಗಡ್ನ ದೇವುಮ ಕುರವಿ ಬುರ ಮಸೆಕ್ಕತ ಬೆಹೆಟೆವಿ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗ ಹೇದ ಕುರುಣು ಉಫಾವೆರ ವಗುತ್ತಂ ಅಳುಗಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಬ್ಬದು ಸಂದಾಣಗ ಹೊಣ್ಣಾಣೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಮ್ಮೆಂಡುಗೆ ಹೀವಾಗೆ ದಾಡಿಸು ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಿ ದಿವಹಿ ಗೌಮುಗೆ ಆ ಜೀಲು ಬಟ್ಟಂಕೋ ದೆವ್ವ ಆರು ಕಾಟಿ ಕಂಕಶವರು
කියවුම බේනුවා හුරිහා එහි තෙරිකම යුනිවර්සිටීන් තෙරේ ෆහිකොද්දවා ෆෝරුකොද්දවන ෆුර්සත්තක වසිල්තක කී මියදු අලුගන්මෙන් කොම්ම දස්වනියගේ වෙස් කාමියාබිගේ අස්ලු එහෙන්කමුන් අලුගන්මෙන් කොම්ම දස්වනියකුස් මියදු දිවෙහි රාජ්‍යගේ ගෞම යුනිවර්සිටි හියාරු කුරවණති ඉන්තිහාය ෆහුරු වෙරිවන් අදි යුනිවර්සිටිය නිස්බෙවා එම්මෙ හෆඩාතක හිතුගේ ෆුම්මිනු ඉහලාස්තරිකමයිකේ ශුක්‍රියා අල්ගන්මෙන්ගේ ආයිලාය ගෑ මියුන්ගේ එහි තෙරිකම කී මිකාමියාබීගේ එම්මෙ මුහිමු එන් අසස් එහෙන්කමුන් අල්ගන්මෙන්ටක එත ගුරුබාණියෙවෙ කෙත්තෙරිකමයකු උම්මීද් කුරවි අල්ගන්මෙන්ගේ ලොබ්වෙති බෙලෙනවෙරිනෂා හිවර් දෙවි හයාතුගේ බෑවරිනෂා ලොබ්වා දරිනෂා අදි මිදතුර්ගා එහි තෙරවෙ දෙවි හුරිහා ෆඩාතක ෆෆෂන් ශුක්‍රියා මිදතුර්ගා අල්ගන්මෙන්නා එකුගා කියවි එකුවරින්ගේ දවරුවෙස් එහාම බොඩු එකුගා කියවන් හේදකුරුණු උෆාවරි අදි මජා වගුත්තකා එසයින්මන්ට් සුංගඩි හම්මවාති කම්බොඩුවේ ගෲප් තක්කා දෙකරන වාහකතකකී අබුදු සඳාන් ගොහුන්නානිකමේ හිවරු එල්ලා වගුතු එකකු අනිකක දෙවුණු හිවරකි මි කාමියාබිගෙන් අස්ලු එහෙන්කමුන් අලුගන්ගේ ලොබ් අලුගන් මෙන්ගේ ලොබ්බායි කොරින්න ශුක්‍රියා උන්ගෙනුම්ගේ මගුගා හේදවී එත දුවහේ උෆලායි ලෝබින් මියදු නිමුණී මිතතුරේ අගුහුරි ඉල්මායිකු ෆෂමා හයාතේ අලිගද මාදමය අලමායිරීත් ෆියවලේ ශක්‍යවෙස්නෙන් අලුගන්මෙන්ගේ මියදුගේ මි කාමියාබියකි ආදතුරගේ ෆෙෂුන් ලිබ්බුණු ආ ෆුර්සතේ අලුගන්ටි එම්මහා දස්වනි නම් හඳන් කොද්දෙන් බෙනුවනි හලුවිකමයිකි බදලමුන් දරුනියා එන් හමේ ගදියුමා අබදුස් ආකංකං උංගෙනුමා zamaani gonjehuntaka dafara veveni gabilkan abadus hoduma alugange duayaki alugan menna miyadu midibunu ilmuge beenun hegotka hifumge tawfik man Allah subhanahu wa taala minwar kurebu adi alugan menna divehi rajyege gawme university ge sabbun divehi gawma ujala mustaqbal dekkevu amin shukriya ಶುಕ್ರಿಯಾ ಐಷತ್ ಅನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗೆಣಮ್ಗೆ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ದತುರುಗ ತಿಯ ದಸ್ವಿನಿಂಗ್ ಲಿಬ್ಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಇಲ್ಮಾ ದಸ್ಕುರಿ ಫಣ್ಣುಗೆ ಮಂಫಾ ಹೇವು ಗೊತುಗಾ ಹಿಫಾ ಗಾವಮು ಬಿನಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಆರ್ಕಾಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಗಾ ವುಮಂಗ್ ಮಿ ಲೇಫವೆತಿ ಗಾವಮು ಎದಿಗೊವಾ ಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎದುಮಕಿ ತಿಯ ದಸ್ವಿನಿನ್ನಕಿ ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನ್ಗೆ ಗೊವಾಲುಮಂಗ್ ಫುರಿಹಮಯಂಗ್ ಇಜಾಬದಿ ಗಾವಮಿ ಹಿದ್ಮತ್ಗಾ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿ ಫಣ್ಣುವೆರಿ ಇಲ್ಮ್ವೆರಿ ಬಯಕವ್ವು ದಸ್ವಿನಿನ್ನಂಗ್ ಅರುತವೆರಿ ಕುರಿಮಗಕಂಗ್ ಎದೆ mi rasmiyatu nimigen daani gawmi salaamga huriha beful mes bæverive wadagen devvun eden rasmiyatan wadagen nev befulunnan tayyar kofawa bila mir kollevmen fashana adi doshmena malamga onnana wahaka dannawan assalamu alaikum Salam
अदे देम में मैं तिबे फुना हमें हम में केनस्तिनी दिव्य राज्य के कौमी यूनिवर्सिटी के 10वें के रस्मियात वगतु अदे में रस्मियात शरफ़ कुद्दबी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ अदे में दुगे में रस्मियात का मानी 3 का 11 दरिवरो 10वें सनदु हासिल कोफा अदे में रस्मियात का रईसुल जमहूरिया मानी स्कूल ऑफ मेडिसिन डॉक्टर कंग हास खमगे सनदु हासिल कुरी दरिवरुन्ना सनदु हवाल खुद बाफा मिनस्मियात का रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के वाहरुगा मेदु 10वें होरिया दरिवरुन्ना मनी मुहिम नसीहत के अमनिफान दे बाफा एगतु अमनिफान मनी एमे मुहिम कमे गतुगा खोम 10वें कुइस खोम ता खोम दरिवर कुइस अमिल नफ्सा इतबार कुरमा एदे बडागिंफा हम मिया एकीगा हासिल कुरी इल्म के अलीगा गहुमा खिदमे कुरमा अदे कौम बिना कुरमा टका मसके कुरमा अमनिफान एदे बडागिं नवी इमनिफान मनी मेदो इतुंग मजिदे हुशारा दावत का बजटा गुले को तुम बस वाहफुल दक्का वाफा मेगतुंग हुशारा मी बजटो इमनिफान सिफा कुरे बी बोहिया भाई कम के बजटे गतुगा मेगतुंग दे बिलियन पर गिना रुफिया बोहिया भाई कम खंडारा फावा खम का विदालवी अदे 10वें दरिवरुम बसवानी मी गांव मु बिना कुरुम का में फद दायरा तकन कुरिया दुमा रईसुल जमहूरिया एदवडा कन्ना वाफा अदे 3 का 11 दरिवरुम मेदुगे में रस्मियात का वानी 10वें सनदु हासिल कोफा अदे में साबुन तिबे फुना हमें गनस्तो मीडिया लाइव कवरेज निमा दफा वक्वेदान होरिया बेफुना सोफा वर दुहा कंगे दे अस्सलाम वालेकुम ಸಾದಸ್ತೇಕ ಬಾರವನ ಅದದುಗ